upele Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangu ngana fitu aso le vai aso. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya so taitasi. Ua au mai amo oe ona ole langlango mai a le talofa voucher. Whatalofo ilo tātou o tinu, tātou mafuta foi, ia wale whi au tau longo mai Samoa, usi mai alau whaafonga. O leo wa talia nei le whaamsinonga o tālo sanga po le whaamsinonga a pili. A le whaamsinonga maua lunga le tunu o le su eina le whaamsinonga sili. O le tangi po o se su, o se urunga li ina whano le ola le la pepe. I le teimi na whana wai le tina matua i ai le whaatamala, o le mtanga aluenga o le soifua maloloina. O lo tua i ai fo i le whaatamala o se au nanga tu ma o ti tau soifua maloloina. E whaapitoa i maito tina matama i tai. Lea lo umi o se pisinisi ma wha ngai o ia, e le sunga ai ono Dr. Alec Egeroma, ua vea nei ma wha atonu siri au au, o le mtanga aluenga o le soifua maloloina. Na wha uru me ta upu le wha msinonga aina lui e tu ua molia, e ala i se talo sanga e ta ofi le wha aua wina o le mta upu le nei, po se strike out motion, ma manu malo ai lea fi naunga wha le tu la fono. O le mafu anga lea na apidi ai lea wha ai unga le wha msino siri, le fio ngā sātiu simativa perese, ma wha pēnao na sue ina, i le tau au fianga talua i nei al whaamsinonga o tāru sanga. O le salua le vāso nei na wha ilo ai le wha i unga al whaamsinonga apili, e pēo na wha tonu ina ai le avelo o le tangi le urunga li o kaino, ma Steffi Fuatanga, e sue ina o na iei mau anoa ma tau o lo wha vai ai le la whinaunga, e te tau o na vaili ma sue e tūlanga aloa ia wha le tūla whono. O whaatonu ina ia lea whaamsinonga, le te tongi e i tū o lo moli o le lima awheta la, i le i tū na whauruina le tānosanga apili. O whaamaumaunga le whaamsinonga lo whaelo ai, e tasi tesi ma le fitu 5 miliona le su i le tasi o na vaenga, ai o le isi vaenga o le su, e tolu se lau awheta la. O le masino manti o le tūsanga lua awhelua lua, na tau fia le tina o Steffi Carruthers Fuatanga, i le whale mai tū ma onti wha pēle whale mai o te puatama se se mea ole, le ana whanu ai le ola o na pepe o se teine. O se whaai unga le whaamsinonga maua lunga le whaatino le fionga le whaamsino sili, na whaapawhala ai se whaasalanga o se tau le ai au noa, ma le whaamao ni o na morianga o le 5 tango ese, au a vea matanga ta whai ngā ruenga ua whaalea o ngā nei, e le whaamsinonga o tālo sanga apili, i le mafuanga e le tala whea ngai vaenga o le tūla whono, na wha vai ai lea whaai unga. O le whaamtalanga tusia po le efi David atu ina atu e le na molia i le whaamsinonga, a o le i whaia le whaai unga, na ia tau tino ailo na se seilo na to e seo ni mea to tino, a se company na ngadue ai. O ia mea to tino o se iMac desktop computer, whapea se mini PA system. Na ia wha iloa fo ila na whaamtalanga tusia lo na salamo wha maoni, mai le to e whaia lea sori tūla whono. I le ilo ina le whaamsino siri o na wha ai unga sa ia tali ai le tāru sanga le loia, a le na molia, ina ia wha pawhala se wha salanga, e au noa ma le wha maoni o ni morianga po le discharge without conviction. O le tāru sanga lo ia leo, ia whaia se wha salanga wha whale pui, i le umi e lua tau sanga. Pei tai o le whaai unga e le whaasalaina, ma le whaamaunia le morianga, na mafu ai ona toi e pide lo ia leo le unga ma au mai ai le tongi sala, a le whaamsinonga o tāro sanga apidi, e nofo vava ia le ua molia mo le se furu vanu masina, ma le 5 se furu i tūla, e ngalu e fuai mo le lei o tangata lau tele. O mapolenga mātunga lunga ni a whianga le ngātai whale o Samoa, ini sua u masaa, ai mai sei o ngā sami i sauti o le motu upolu, wa ngoto unga ai le vaasu e su e le fuava atau o le fitafita o le sami o le malo New Zealand. Wa whailo ai e le fionga le sui pāle mia, le fionga tuala te vanga Iosefo Bonifacio. Wa o atu se li poti ilo na ofise li taia o le surua o le vaasu nei, wa whailo atuai, e le aini moni mau ni sua au ua masaa, i le ngātai whale o nuu mafio anga o lo tūra lata, i le o ngā sami o lo ngoto ai le vaasu e sue, le HMN said as mana wanui.
I le pepa o whaamtalanga wa whaelo ai fo i le sui pāle mia. Wa na o sina vaenga o suau umai lea vaa o loo vaia. Ai o loo wha o ngā iai ni mea whai ngā ruenga i whapitoa i le ave sea o suau umasaa. O le lipoti santu ina antu o le ofisa sili, o le mtanga ruenga o ngā ruenga te tele le malo o le te whono fo i lea, o le komiti whau fautua le malo mō ngā ruenga tau i suau umasaa, ma le taitai o se au ngā rurue lo whenga i nei ma ngā ruenga, o lo mate tu wai ni a fianga o le tātou ngā tei whale, mai ni suau umasaa mai le waa sue o le mana wanui. O le fo i ngā ruenga o lo a wai manisi o tangata popoto, ma iaito mai ia fianga o le ngā tei whale, o lo lātou mate i tu wai ni whaale tonu e ono tūlai mai. O le sorua fo ina au mai ai se tūlanga whala wa i tele, se whaasira silanga mai le minstao ngā ruenga te tele ma whela wa inga, le tō wha olo a fuafiti wa ai, wa whailo ai le whaasā pe tapu, o na toe uia se tangata po ni tangata o vaenga o ngā sami, o lo ngoto ai le vaasu e sue o le fitafita o le sami e le malo ni usila. O lea fo i tapu, wa au fi ai ma le whaasā o na toe uia, o vaenga o le nuu o te fitoala i safata, o lo wha mautu ai tangata uma o lo whengai ma ia ngā ruenga. Whalia le minstao ngā ruenga te tele ma whela wa inga i lea whaasira silanga, o lo wha ngā solo ma wha tino sue nga uma, ma ngā ruenga mta ngā ruenga le malo e fito i tonu ma ni whale e tonu tau sua umasaa, e peo na ngā lulu e wha tasi ai, ma le malo ni usila. O le asururu le o ngā tutonu o le neiva i aso e peo na wha iloa i se li poti, ma i le leitioa ni usila, wa tu uai e le vaa le Canterbury Aotearoa, ma malanga mai lo tātu o tunu umani mea whai ngā ruenga, e wha o ngā i le wha mamaina o ngā sami e a fia, i sua umasaa. Wa whaidoa fo i le li poti e tūsa maritasi le awhetane, le mamafo sua au olo inunga o le vaa le mana wanui, le au ngotoi o ngā sami i saute o Samoa. E eitu la fono mata ia le wha tontonu wai le wha o ngā ino ala te tele le malo, ai walia ni mai le tauti ngā o nisi o nuu mafio anga, i le wha mata ngofia ina o Samoa wale tali ngā malo lo manei. Wa sopo nisi o te unga o ai, ma ua le tā pā mua le pūlenga o wheo inga i lungo le lau ele, o la tau e mawai le whamani nonga. Wa vali se nisi o ngā ruenga o te unga o ai, pā apa o lo whailo ai pi o ngā le ala tele. Wa leo le lanu sama o le lanu le ilo ngō fia ia whailo ilo, ai ua vali pā auli, ma ua le ilo i le pō. O nisi o te unga a ai e peo na mōni mauina i se pito nu o le tauranga, i le anga i atu le i muli nuu, o tusi eile i ngoa Samoa, ile o ngā tutonu le awala, ile vaenga o lo i eile na tosi papae. O se vaenga o tau fusi, o te tau wai se fua po se bana, o whaata lofa ma whaato whai i malo malanga mai, ile fono malo le tau pulenga. Peitai o leo ono sa ia le pulenga o wheo inga i lungo le lau ele, le Samoa Land Transport Authority, le vali se nisi o whailo ilo le awala, ma ua tatia, se ia mai a le fono malo le tau pulenga, o na toea nga i leo lana ufei ngā ruenga e vali i lanu sao o ia whairo ilo tau o le ala tele. O le fua na te tau se vaenga o le ala tele i tau fusi, o whautua ina nei le toi ave i lalo. O whailo e se mōri mau, e te tau na tāpā mua se pe mita whaatanga mai le pūlenga o wheo inga i lungo le lau ele. E ai nisi o nu o lo fua e whau ma whaatutu ni whai te toa. Ai inga whaale tū la fono, e te tau o na whaamalia ina mua. Wa avel whaatai le pūlenga o wheo inga i lungo le lau ele le tuno, i le ngā ruenga whaamata ngō fie, ma le langona whai mea le leima siri, a wale tali ngā māloa Samoa, ia pe o le mafua anga leo o lātou te unga, i tūlanga e mana o mi ai le tau sisia o ta iala ma tū la fono, o le saunga le mū o ala te tele. O le asalua le neiva i aso na toi tau nuu manuia i whanua, le lātou i le ea ma le o pea i le ala o le tai o le mālo, le fionga le te mai te pāle mia, le fionga fia mea Dr. Naomi Mataafa, ina ua mai anisi o tiu te wha le malo, na awai e tuai le fono malo au fatasi, na usuia i le ai o New York i Amerika. Na whapea foi o na ia whea au sa talia le whae unga le vai aso o mawae, i fuafuanga tau i lana vaenga wha upu whai na tali malo ai na mamalu o le tātu utino, i la tau o alala ma wha mautu, i le ai tele o Brisbane i le Stete Queenslandi. O lona toi tali umai i le atino, na veai maurua i pasese, o se tai o le malo i tūlanga tau aloa, na whea le mao ta fau o mai a fausia le malai wa alele wha wau malo i whaleolo, e wha pitoa i malo tau aloa e a whea lo tātu utino. Se awa noa tāua fo i lea e pe o na whaino ai,
ia wala o whaasalalunga le malo, wa sila ma mai mo aile te mai te ipale mia, ile ngā luenga ua mai a. E siria le sfultasi miliona ta la le tau atoa o lea mauta, wa ta ua le ngana peretania o le VIP Lounge. E amanuia le nei aso i fuafuanga mga luenga, Isilia ma le se lau fale oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atoa lava se 5 miru te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga i Samoa. Mō risi whaamatulanga wala umai le olu atasi o Valu tolu tolu, lua tolu, po info@pacific40.com. Le wan tu le mai le tātou te mile wanti se fulu tasi minute le wa te aili tu lai fitu. Ua mawhai o na whaafonga le tātou te nuu se whaapoponga o le tau e whaasalawina o tātou tala mai Samoa. Ia saunia ma whainatu le Suyo Radio Samoa lo ngalue. Ma tautua mai le tātou te nuu le tau whautanga vai a tipi au tanga vai a e sona whaapoponga o le o ngā totonu le nei vai aso ia po le nei fo i aso lulu. E momole toi le whaaptitele e le tau whautanga vai a tipi au tanga vai a mo le tau whaatasia o tātou tala wala wa fo i le whaafonga mai a le tātou te nuu i le nei fo i a fiafi o lona aso lulu. Ia ma le tau whaatasia nā o tātou tala molo si le fia. E le tala walu le asua te aola mwhaina te mo sisio na whapuponga o tātou tala mai Samoa. Ia wala wa fo i le longo puia li ino le tātou o te nuu i mea o lo tu tupu i lau whanua pe o ne iai tātou tala o le nei fo i a fiafi. Whafonga mai le tātou te nuu le tūlanga pe o ne iai ia le ngalulu e whaatasio nei nuumana ia fio anga i le teu ia o lato fio anga ia meise ia a wala fo ia wale tātou tali ngā malo. Leo lau te vai atua ia ma whaafonga le tātou tinu ia tātou talana. Ia ono o le nau lava fo i o nei ia fio anga ina ia whaamatango fio o lato a fio anga. Pe o nei ai ia i tu ai ngā fua fo i e te tau mai lisi tu a wale. Kolosi lisi tu a wala. Ia, e manaia nei vaenga le na, ono le nau lava ina ia le leiba matango fia tātou tāpenanga. Ia ai awha peo lea sa ia ise tu la fono fu lea ia ai la tau lo patino ia i le mawaaingo ia fo ngā ruenga. Ia e te tau lava fo na whao o na ia fiuanga ina ia tāpena pena ia matilo iai. Ina i vaenga ia ai peo tūlanga na peo na longo ina mai e au tanga vai matango fie le te wina. Ia o nuu mana ia fiuanga, ia o nai a lātou tāpen penanga mo le tātou talinga malo. Masalo le tu mamau, ia o na whatau nuu leo le tātou talinga malo le nai le nei masina. Ia o nei vaenga le ngata lai na tāpena pena nuu mafiuanga, ina ia wha matango fio. Ki lo le a wha awawa i pia wha pene ia, lea fo ia ngā ruenga mana ia. Ia pei o na tāpena pena ia ina i nuu mana ia fiuanga i le wha lau le leia. Ia ele ngakare kako malo. E umam kako kan ngā malo toi alu ia kangakai al menga ngalaku ai ia au tātou la ia ole mai tau atu mai lava ia yang wari se ia kaure kirisimas e le malo loa tātou tangata whemalanga i le vao Samoa ma New Zealand ma Samoa whapena fo i Australia ia ma Amerika wesele neva i teimi wa iei tātou ai alu Samoa so le pea la ke alu i le i hemetone le mele iei i le pe o la so a ka uka ka sangi usila pe la sangi alu le palakai so le langi a tātou la i le teimi le nei ia wa pea o le mea fuala walu Samoa o walu i Amerika o walu i Australia e ke ka whau e ngei ke e koe ku mai Samoa ia tūlanga le na pe o le i swinga ia o le soifuanga male o langa nei wa tātou iei ui lea Ola am whai te mua se whapaponga o tātou tala na mai Samoa i le tau le valu lea soa tai au. Ia ma le tautua sui o le tātou Radio Samoa lo ngalue ma tautua mai i le tātou tinu. Ia mo le longo pui ali ino le tātou tinu. Molo usila fia wa o ngei vai keimi sole o le mea e kupu ngei e kei loa ngei lava. Io e le pi o la asui e o ki mailo anko i Samoa i lava keimi of ko ako i loa ngei ngei masinga. Ia ongo o le vave le tūlanga o iei ia whesota inga o le nei foi vai te mira was flulimba miru te fitu siki o tātou savan vai le tu vai le tātou taro le tau
ia ona tātou toe fo I mai lea whaangasolo tātou musika so fifiloi o le nei a fiafi au le I au inatu tātou talo le tau io nei vainga masani la fo le tātou proklame share like si am whapenaona tātou e vai fo I a ele nei fu ia fiafia lona so lulu ia matulanga pe ona yele tutua radio Samos Flavor iva tolu amo le sola vai e fa mawina se fulu wono tikiri no mafanfana se fulu no malulu pe ona yai langi le leini so temi pitai la tele la fo in tofa tau le tulanga le tau fa tese manei au ia na fia le talo le tau mo tatou le nei fo ia fiafi ia pole o ngato tono le nei va yaso aso tai au fa mawina se fulu wono fo tikiri no mafanfana se fulu luo no malu ia la fa penala fo na langi le leini so temi pu ni so temi to tibunga nisio vaenga va so ai ritanto tenu anso for railways for fitus for luo lo ma lalo langi le tau le talo tau mo tau fa nga solo antu la stonai se fu luo ti keris fu luo na ma lalo le afa pena fo na langi le nisio vaenga pe on yai Sauni sa whainga malanga mo le tātou tenu o Samoa sua lua le talo le tau mo tātou Samoa o le winga na whamatalanga timbu nisio vaenga, timbu nisio teimi ia a langi le lei mamata ngofie e nisio teimi ia pita iana o le vivela lava ia mo Samoa tu mau lava e le tolu se fulu tikeri le lua se fulu malefitu lona mawalalo pei ona whaelo mai mo tātou i le nei fu vaenga o le afiafi. O lo iei pea tātou i le tūlanga whaale tono le tau ia ala avatu pea le tūlanga le ngata I whale fufua iei au fufuanga mo i la tu fie whango ngota ioi vai whale leilanga o kako fu si keimi vai ia kua o la sou le sami ia ai alu ke fia kama mau si le kala ngoa si lau whango au ke lani sua le ngata I whale se fulu valu minute tale valu li tai au mau mali atu se fulu fitu minute tale valu li poa na nei o le hunga fa mawina tasi le minute ta sumar tasi suar ngata I whale mau malia le lu sumar wha te sumar tasi le poa na nei apena fo I manu kau het se lu sumar valu minute te sfuru li ta suar ngata I whale fitu minute ta sumar tasi I le poa na nei o le atu mau malia tuei ia le ngata I whale o le tatu wa tenu o le nofanga o wha se enga muri wai pichi le fa mawina se furu iwa minute te sfuru li ta suar ngata I whale mau malia se furu ono minute ta sumar tasi le poa na nei Kalena whainga whaiva wha mawina langi le leile so wha penata au wha ngā solo le anso wharaile mar wha unga lewa I aso beautiful pani apole tūlanga pe o le iai ia le ngata I whalo le tātou tiru mar kalena whainga whaiva ia mō tātou pe o na iai le o ngata tono le neva I aso wha ngā solo tu wha unga lewa aso ia ma tūlanga pe o na iai ia au tā whaonga mau e vaivanga o fuafuanga fua I le nei wha unga lewa aso ia o nisi teibu o mātou ala langa atu e timu ia ai o atu wha unga lewa aso mkua maanga ia le kalo le kau o nisi teimu o mātou wha pe atu e mana ia le talo le tau ai o le aso whaleile me le aso ko ngai palasi le ke munga ia e pule lava le atu I lana tau le aso ma le aso ia pe ona ia ia le tūlanga o le ngata I whale ka lena whainga whaiva ia ma le talo le tau mo tātou pe ona iai o le sikangaka le fia au le ka ele ma ka whangar kakaro vili Jonathan e fia au le ka ele sami e umba le leile aso e le sei e maua sau lo whakau mai ia le kaui le makiki ia ngā rurole mai le lako ainga wha pe arki ngā le ainga whangoka ai leilo o hi anga whakau mai le back and safe kama sa sao Ya, tala na tabar ka te whalo le tātou tenu ka Leonard whainga whaiwa report te maru fisa wa atau iau kalani na was fulwan beruto te arfito. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Aua e te waai tua lafo. O le upule nei e maua mai inisi o anga whaafale upon. E manatu nisi o anga ia whaamata pea a tu la fale. A tufani lafo tonga, e masani e le tau whailonga ina po o ai e lafo ia I lea ie e malea ie. Na o le tau mai lava o le suafa o le tula fale po o le matai,
ia mafua atu ele au fuatonga lo na lafo. E masani o na mai tau e tu la fale mai uma o lo o ile fale. Po o le malai foi i tu a inga ie e lo ave ile tu la fale ma le tu la fale. E iai la le au ula foi lea e avatu le lafo pe e fai si patua vea tele. Ia po le tu a inga ie tonga foi lea turi faale velave na faana tinati o na teu. Ia o na ua vave mai le faale velave. Ie fo ia e fai o le matua tua toe malo e pei se falalilii le tosinga o le lau ie. Ai a tai o e pei sasa o e se fusipa. O le lafo la ua taatia i o luma. Ai ua e le tilo iai ona o le leanga. Ai ua ave lava lawa ai i lafo o isi tu la fale. Ma tupua ne ai se langona. Ai se a ua alu ai tonga le lei i isi. Ai saule i leanga i antea. Mana tua foi o le tonga lava o le tonga. E le faiumu le isi tonga i le isi e tonga. E iei la le o sovale masani o na tupua e. Ana toe fi nau ai lea e avane se isi tonga feololo. O inae mauai le faa tuanga lea. O le vaai tua lafo o lona winga o le mana o e sui pe toe au mai se isi lafo o na le malie lo na loto i le ia na avane. O na tali lo le iai o le faa tuanga le nei sena aua e te vaai tua lafo. O lona winga o le tonga lava ua lafo iai o e mua talia. Aua le mana o tele. Awa o le winga le na e taua e Samoa o le matapepea. Tautua nā ma o tau le whanau i o tau fia ma whaafitai i le manu e tasi ua e maua i o lima. Ai awa e te toe tangi sā i manu e tele o i le vau matua o le mea le na e ta ua o le vaai tua lafo e leo se tū le leile ai tū. Ia pe whaapea fo. Ia tautua nā malu tantu whale upolu ali. Tau mamau ma lea winga le leia ali mai i au tau o le vaai tua lafo. Se so ia tau te tangi sā ma mata pea i mea tele. Manuia lau whaasonga Samoa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
Nisi no fatunga mai le tato por kalame tawulunga toile tautua ya le sunga ya asiava tuipea atonio ya male tato por kalame mai se foi ya Olanda tautua mo le tu fatasia o le tato por kalame le na mau fa sa momoni ya po aranga upu fa sa momoni le nei fiafi matango fiete le tato por kalame le na ya pe ona fa fonga mai ya be se lava foi ngai a kama se foi ya ku fa lave ai kilo pe mau aku se mea ya me kongala lenga e sava valia kunga le lima sfuka la la te kusia e fa mo mai se i fast furuanga ker mo oi ai la se complain sanga i konga ya lumai ya walo le ve si konga e be se fala sanga kama sa sao ya mas fa poponga tato por kalamele nai le vanga la fiafi ole ate mo si sono fa poponga ma le tua al sungai asiava tuipe atoni fa talo fa toi fu so ya asiava iu yang mo se uso le ngase asiava fai mai ngua fuala au yo langa fai si malu lu melponge ia peona e au mawai le ne foi mai tau so fuanga o tatu yai ya ma tua le radio Samoa fuli mai vitolo a morte mo se sono fa poponga le tanto por kalamele nai la so taiao Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa Pierre Monroe o le vainga o so ngase pe amana o mia e fa tino e foi ma tupui o le fana witi o tupui le covitis fluiva mo I lato es fulon tau sanga malunga atu fa pe ma tupui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Amanroa e taftafane o le falitusi po le public library Beta Drive Doctors Clinics O se talafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car fua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e ho foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tofa le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua fitu lua. Pe ama naumia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. citycars.nz Fauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu fau batolu. E leo toi umi ai o le aso whapeto le whanau le lotu tamaiti o le neito sanga. Whaiha mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute o le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa o le ama wale whailonga. O te tala tau vanga le taimire nei. Whangata video se las tofis fulu o ke topa I le iwa le tai au. Whailonga I le afro se fulu lua I le awaudi o le aso lavarena. Whabore bole e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele loto maiti mai le pulenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. Ua langolonga wina le wha moe le whanau mo le loto ata maiti e company nei. Moana Rentals, Moana Connect, Ardash Travel, Tavaisina Trust, e Mele Palamo mai le Loan Market. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasi lima I watolu a mo Radio Samoa. O tatala la leina mo le famadianga la sfanau la soifua I le so tolu fitu tasilima I vitolu ia pe fa pe le solo wa so fanau le valau mali e te le tato leina le nau matalatu ia ma le tato Facebook page fa pe na fo le tato YouTube channel vaanga le nam faiona e fa so time yai mo le famadianga le so fanau ia me selungo le tato emaili o le on air and radio samoa.co.nz te mo le yai ia lau famadianga le so fanau mo la soifua I le nei fu vanga ole a fiafi male tato por clame. Ia tato leina wa talamo e tolu fitu tasi lima iwa tolu ia pe ona ia taimi whapito o whamurianga o le aso whanau mo le aso soifua I le nei fo ia so iwa o kitopa sole vave o le agro vai aso le waso iwa le nei lua o lua wha ma le whamurianga o le aso whanau mo le aso soifua tolu fitu tasi lima iwa tolu le talaina ua matala I le nei a fiafi We gon' celebrate and have a
Talia se tātou walawe ini e tātou I meli lau tanu mai e tau I le nei fo I a fiafi male whamarianga o le tātou aso whanau male aso soifua o le I meli le nei mai a Tiama Solomona whamarianga le aso whanau birthday greeting for my beautiful sister Helen Shom. Whamarianga mo le tua whawhine au le lei maleanga malua Helen Shom o puke kohe. Helen, we are so grateful to our Father in heaven that you have been blessed with so many years to enjoy life with our family, especially our parents and your own family. You are the elders and I am the baby of the Solomon trip. Thank you for being an example of a disciple of Christ, serving a mission, marrying in the temple, and raising your children in the gospel of Jesus Christ. May our Heavenly Father bless you with many more years to come. Happy birthday, sis. Come over for Coco Samoa. Nice. And Pangungu for Iputi tonight. The real Samoan treat. Alofa anga mayo matua tiama mafafoi, your brother James, and me, the Pele Christian of West Hapa. God bless. Maria tele lo waso fa now. Ile nei fuvango le fiafili te maita ia Helen. Som atoa ile sol na soifua ia pi ona yele tanto whaamanu yanga nice manga ia Koko Samoa ia maripa ngungu kambanga waso ngimbo afia file nei. Ole isi tato imeli au talia si tato wala awe umalo foi na iau imeli le isi tato wala au osi kolosi mari tanto whaamurianga le aso whanau. Lea tuae ia leo mai a tau. Awa o te whaatua ia te oe lo wangangai wa e fayatu ile lii o oe lava o lo walii o lo manuia e lea o noa lea mo oe. Fia whabanuia atu lea so whanau o se taso le whanau ya Anthony Malili Tofinga mai wha ala palauli mangata I vai savai o lea so wa ato ailo na whātau sanga o le vi inga lava e ao na foi le tua o na olana wha malolonga malana wha manuianga le atalii o whamanuyanga malofaanga mai ona ainga umalava mai New Zealand nei e whasilsilea lofaanga mai ona uso mona matua ia Malili mai a Neta Tofinga. Whaftai maruia tele lo waso whanau I le nei whaivanga ole a fiafi. Talofa. Talofa. Sano mai. Whamanianga las whanau tamai ia Paulo Tupai Limu Fonti taina onele asoiva watu elo na lima sfulma fitau sanga. Pamanyanga ya watu tina ya tau mawe matfanau. Mani etele atoanga lo. Lima sful fitau sanga le so tama ya ngate fenga I mangalwenga. Ai mato te fama mia tumo oilo asfana le so manuanga lwenga ofenga yai. Alo fanga mai la fana ya entuma toya stadia matfanau. Pa petala ma tamin matfanau risa makari mapiano. I special of myself, police, ya olingi o tauten my fana wato I muliina ya tinaya tisa tama oima alota ina pap time na noa. Pap tina manuia nei a fiafi birthday greeting to Vita Awalitia. Happy 6th birthday to Victor Lalonga Fau Awalitia. Glory all to be God for all the blessing he has had upon you throughout the past year. We thank God for blessing you with another years of life, and we'll pray to continue to bless you with many more years to come. You are the sunshine in our family and always lights up our day. You are loved by all your families in Australia, Samoa, New Zealand, and Maiselava, your ainga, here with you. Awalitia, Carol Awalitia, and your older sister, Jane Awalitia. Ya maria telo waso whanau maso soifua ile nei fuwanga ole a fiafi. Birthday greeting to Lavei e ungene po wesi. Olo whaanga ma whamarianga ole aso whanau ole tamaita ia Lavei e kini po e ungene po wesi mai au se talia. Ua a toa ile solo na luas fulbretasi tausanga. Vi ia le tua wa e aulia mai nei tausanga e tele uso ole tatalo ile tua. Ia foa inisi tausanga e tele e te tautuai le ainga a maise le whaitanu wino so se moe mitinga o loo I fuafoina. Best wishes for adulthood cousin and God bless you as you venture into your new journey. As 21 years old, alofa anga le mawai mai a anko a Somua,
Auntie Elisabetta, and all your Asamoah Elia cousins from Auckland and New Zealand. Maruia tele lo waso whanau, ile nei fuwanga ole a fiafi, ia male tautua Radio Samoa se furulima Iva tolu amo. Birthday greeting to Maiava Palolo Masewa Lunga to Elawo Safotu. Whamarianga aso soifua o masanga, vai Palolo, ma vai to Elawo Safotu. Whawhetai le alofa marangare lei o le tua, wa ulia mai e o lua, le aso le nei wantoa iai le tai fitu se fulua o lua aso soifua, e ui na whai ilangi le fōlaunga, le isi o uso masanga ia vai to elau ai o loo soifua pea, o e maiava vai Palolo, a lofa le atua ma toe whaapopo nisi tausanga se tele, mo oe a wale tautuaino a inga maisele kalesia. Once again, happy birthday Uncle alofa anga mamori atu ya malo tau au kilani, ma ti polo male whanau whaaftai marui tele, lo waso whanau ia malaso soifua pe oni ai, le nei whuvanga o le fiafi so le pula li kako whamanguianga ringi, asori. Alai se tato whamarianga leo tanu mai le nei ia fiafi, you're such a brave and strong little one, and we're so proud of you. Wishing a fantastic 6th birthday to the coolest kid I know. May your day be filled with fun, laughter, and a lot of special moments. You are growing up so fast, and we're excited to see you all amazing things that you do. God bless you, son. Mom Carol, manuia tele lo waso whanau mo lo waso soifua ile nei fuwanga o le fiafi. Tatu waso whanau muli lewa tenu mai ile nei fuia fiafi. Birthday greeting to Veronica, finau au fasi to'o and Santa Puala. Whamrianga o le aso whanau o Veronica, finau o fasi to'o ma Santa Puala. Whaafetai le tua ilana tausinga ua mawhaia oe le pele Veronica o na aulia fia mai le atuanga o le ono le nei o tausanga. Alofa le tua ma tausi ma pui oe yona a awa lofa. To anga i le lotu ma le aonga a susao. Once again, baby, a big happy birthday. Alofa anga ma your grandparents, malo tawa kilani, mati polo aunties and uncles and your cousins, especially your one and only sister Tilani. Silsilia yo matua Ofau and Johnny. Finau, we love you, baby. Whaafetai lava, but we tele lo waso whanau, mo lo waso soifua ile nei fuwanga ole a fiafi. Ya lalai te lola na paula na ne tatu wa famlianga o le sia umori di talofa. Talofa. Se fu maruia. Ya mara se fu so famlia kule aso fu so finye ali tanga sa fatu fanga sa boa ta ile tu lan tausinga tu la fine ya ile o bia ile o le ngisi me la langi ya vi na ma fa ta ile tu lan tausinga ma fa ma longa ya talo tua moni sia so moni tausanga siteli ya walo wala tupu wa to angale aonga ya sirina usta ima tua ya mama ta o ile tua ya la matanga le umele o malo langa familia le tua after mo la no show mun gele ya lo fatu manu foi le so fana o so walo tanto family nga na la fana mo la so soifua mai le Radio Samoa mal pulenga mai se le tanto o fingaluenga ya mo la to o mala wa ria mai le so to wa so fana talo ile tu ile ola mare malosi ya mai sei ma fa fonga le fa popo mo fo inisi tu sanga se tele mo oto maftanga mai nga mo wo ya mai se foi tu te mangaluenga fe ngai mo oto ile nei foi tu sanga o ia telo tu aso fana ma so soifua pese le sa lio tunai awolo fa tu mo oto ai lava so fa mo wana o lava los for minuto na tano lo vado awangi mai le sa malu a olela kungoto atu itasilava lo ufa amboe mboe oe le lalo langi ombo nga e wana oe yo uma fau nga au lava lo ufa amboe mboe oe e mo
sile tino tasile loto au lava lo fa moe moe oe e mo o mia oe o lo utai ao manino e mo o mia oe pe a vai vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o asoleanga au lava lo fa moe moe o oe e mo o mia oe o lo utai ao manino e mo o mia oe pe a vai vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o asoleanga au lava lo fa moe moe o oe Si ufonga mantango fio le sa lio tuanai. Nisi no fatunga awalo fatuai mo ila tau malava. Au lia mai o tau aso whanau maso soifua ilia so. Whawhilo iantu ia ma le tanto por Columbia le totelo na ia tanto paanga. Vili Yonatana, whatalo fatu whawtai amose lungo le tanto YouTube channel. Mai me le pone au se talia. Tina ngā wang mai Court Cosi au se talia. Anita Saulo Malo le soifua maruia ile nei foi vaenga le afiafi. Whatalo fatu ia Amelia Mikaele whawtai le whatasi mai sa uso i Antona Leota. Malo le ngā lulue Alpha Tomaniko, Malo Alpha whawtai le whatasi mai. Lungo le tanto YouTube channel alo sina a ati le ngata foi le Amelia Famwana. La whatalo fatu ia le siana tasi Malo le soifua maruia whawtai le whatasi mai a le siana. Le ngata foi le whatalo fatu le tanto por Kalame. Ya fia tau pou malai fono ropati Malo le soifua maruia. Fia tau pou le mafuta mai. Nicola Olu soifua maruia Nico. Whawtai le whatasi mai le neifo ia fiafi kapeteni ti. Ia mai Waipahu Hawaii whatalo fatu kapeteni le mafuta mai lungo le tanto YouTube channel Malo le soifua maruia. Whatalo fatu fo ia Selina Sionsi Malo le soifua maruia lungo le tanto YouTube channel. Soni Sompoanga mai Christchurch ia pole a Ayukiriso. Whatalo fatu le nei fiafi Malo le soifua maruia. Peledision Sovale Malo Tora Talione Awaba. Whawtai le whatasi mai Tora, whawtai le whangaina fori tantu tautua le nei fiafi Anita Dressman, whawtai le whatasi mai alo whantu mo o tau. Ya mare tanto por Kalame pe le tautua Radio Samoa le nei fiafi whatalo whantu fo le tantu tautua o nisi pa anga le whatasi mai le situla.
Cecilia tuinga malo soifua Cecilia ia tupai matuna fautua li malo soifua maria fa taile va mai le nei fo ia fiafi ia fatalo fatu fo ia Rita sewa ana Michael se tete malo soifua ia le ngata fo le Ami Robert malo lava fa taile fata simai le nei fiafi ia manai pa anga o malava Radio Samoa le mafuta militante por kalame malo soifua maria malo fo le ngalu lui se am ngenga ia pe ona masani e tātou. Sei wha ngā soro pēr le tātou a porkalame, ia Selina Siosi le mafuta mai. Malo whaftai le whantasi mai. O sono la sofa ngā ui ka lo whai. A sofa no le mea Selina Siosi. Via le tua waulia mai ia lona lo aso whanau le nei. Ia wha momole tua i wala oma e te manui ai. Ropina ai ono whae o Brisbane, au se talia. Alo whaanga uso tuangane e sili maua ma te mo oele a whawhine. Boi, ia lelei, manui e tele le aso whanau mai a Selina Siosi ile nei fo ia fiafi mai lungo o le tanto wa YouTube channel. Alo whantu Selina, whaftele whantasi mai. Lave na naisi uso alo whantu Prada, whafteile... Ngā so ia lawe ke whakupuwe vesi. Ani o ainga apura amo. Ma nolo soi fo manuia. Le ngata fo ile whatalo whatu. Ia le tātou porkalame i le telo nisi o tātou paanga. Le mafuta mai. Tiresa tu le utu lungo le tātou YouTube channel. Alo whatu Tiresa whaftaile whatasi mai. Ja, se tapati malo le soifua maruia fatalo fatu foi Agnes tala lumasione malo le soifua maruia ia mailanto umalava pe oneli tata por club balete tua al Radio Samoa flima Eva tolu amoina utus fulu minute ona talo le val Ua ole Radio Samoa se furulima Eva tolu amo e tautuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso Fauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu fau batolu. E leo toe umi ai o le aso whapeto o le whanau le lotu tamaiti o le neitau sanga. Whai mama dad e pu e mai se video lau tau loto po alo pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo yele link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute o le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa o le ama o le whailonga. O te tala tau vanga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulu o ke topa i le iwa le tai au. Whailonga i le afro se fulu lua le awauni o le so lavaranga fa bole e na videos ata maiti taito tasi manuia tele lota maiti mai pulenga male afenga wenga ale Radio Samoa ua langolonga wina le fa moi le fa nau mo le loto ta maiti e company nei Moana Rentals Moana Connect a Dash Travel Tavaisina Trust e Mele Palamo mai le Loan Market Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tato faleta vale la wiloa o le car for you A whailava ta sa ili sa ta vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tu mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le ka fo iona fsoswani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fsoswani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le ka for you, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Kreisel Frodman Rewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, Over te lau rolo a fitu whaiva o na walu pa fisili mo en po alofa. So whase fua. What oil aspirate? Well, whai ur vai answer if au mga renga. Rea, what oil time ye? Relax, ma enjoy. Susumai, ile 60 dress up party. Ale tuisa mau Manhattan, ile asfarele. Le aso se fulu valu o kitopa. Lua filu o fa e a mata le aila weekend. Tue fangu skaili ale 1960. Fai mai saula e o asola. Ma tue fa manatu lau siva I aso au girls ma boys. Mawar fai longa ole ofu e pito I manaia. Tua tusi 941A Dominion Road, Mount Rushmore. E limas fulu talar tau I uluai. Afo lima ta talar fai tutoa. Tala fitu o tali lisua. Fafso tai Liz. Mo saulau lau ile olo tasi o iwa tasi o fitu o valu. Le tuisa mau Manhattan. Save mai.
O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A fea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel. Tasi valu lima Great South Road i Manurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fitu minuta le tuana talo leo i tūlai valu ia malitanto proklame pe o na iaile nei vaenga le fiafi. Se malitanto tu malitanto proklame se vaenga nei tanto fasil silanga fala wetele ia ona talme fa solo lo tanto proklame me se lava nei tanto musika wa foi mano longa mai vai vanga le tanto te o le nei foi ia fiafi lona an solulu. Team No Excuse sumpa talo fa Samoa mana tu le tanto sumpa. Ale Team No Excuse fa ile ia so tofi uma pe o masani ai le o mai Otara Music Center ile teulanga fa taua o tara ile afaleono ile afiafi. Ele eise to tongole nei sumpa so so mai tanto fia ma fa mano stilo fantasi. A wale tanto so fua mano loina. Ma wale tanto Team No Excuse le tanto siono pasala o Linda Chris ni o tara. Ma filfili male tanto tusio le songa. Awane ngalo saulo mingo le tusi o le songa fatase male lolo mingo le vau filfili e mawai fa lupengo Samoa i sifo tutuila mamanua o nisio tala tu o Samoa wala ngā upu o le mata whaioia le matai le whaingo fa lavelave e peio fa poiponga ma liu o le osio singo a inga fesila fa ingo o Paolo si i fa aloalo fa langingo e kalesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga e fitu se fulu tā lalo na tau. Na le ofisa lava na Radio Samoa i le tolu pa tolu ono Hopewell Avenue i Manukau e te maua ia tātou tusi. Morisi whamatalanga wala au le lua na lua. Tansi lima i vatolu lua na lua. Tansi lima i vatolu pe tanga iane e le shop at radiosamoa.co.nz whai mai esau oka. E leo toi umi ai o le aso whaapitoa le whanau le lotu a tamaiti. Fai ia mam, ma dad, e pu e mai sau video, lau tau loto po o lau pese. O na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo iei le tātou link e lafo mai lau video. Ia awane o vantu male tolu minute. O le video e tele ana reactions i lungo le tātou Facebook al Radio Samoa o le amau le whailonga. Ua tatala le tauvanga i teimi lava le nei. Whaangata videos i le aso tofi se furu o ke topa i le tau leiva li tai au. Whailonga i le afor se furba le lua i le awauli o le aso lava le na. Whaamalemole ia na o videos santa maiti tai tuatasi. Ua lango ina le nei wha moe company nei Moana Rentals sa Moana Connect Dancer Travel tawa e sina drasta e mele palamo e lona magenta ia manuia tele le lotu tamaiti. Mafutanga motaa o le ata oto ia whai o tailo loto au pa ia mau Samoa o le nei wha sila silanga e wha sina tonu le mafutanga alo matama whanaua si o tato nupele o moa taai au kilani New Zealand nei. Ma pito nuu taula lata mai o lea ua taoto le lafo lua le mana e ala i le wha moi si o tātou nuu i Samoa. O lea ua talo atu ailo o tau pa ia malo o tau mamalu. E fia maua so o tau fina ngalo wha mole, ta ua telelo awai mai. O no whanga e whai ai o le vanus fuluanga i le vanus fulumale lua Waili Rowi Papa Toetoe. Aso toa nai se fulumale iwa o ke topa le itulai tasi i le awauli. Tala soifua i le alofa maleanga le leo le tua. Ia tai atu lo o tau soifua maso mantu wola. I le naaso ua saunia foi e le laulau a le mafutanga se whaamalostino mo le naaso. Whaafetai tele laulau a le mafutanga alo matama whanau mo taai au kilani New Zealand sai nia le tātou whaasila silanga le na. Wha supporters i au kilani New Zealand e tū manu ai le tū longolongo. Le pa ia manu le tātou mafutanga i ona muli a uma whaalupe whaafetai tele i le whaatawino a tātou ticket ma laulau o le tātou whaamoe o lo loma nei o lea ua tele ina ma o popo mai seleni ai ua toe tu watu le isi a vanoa mo i lātou ia sa vala au mai ma fsotai mai o le aso lua sifuru masina sifuru lua o lua wha o le atoe wha mau popo ai seleni o le tātou wha moe ma wha ngata i loa o na ua ova i le lua masina talu na tu whātua tātou ticket ia mo le tātou wha moe wha whetai i le tete i whono ma le laulau wa lau le telefono le olua tasi olua ono fitu o i wa wha
o lua tasi o lua ono fitu o i wafa i le ava male wha alo. Ia, na paula nane tātou wha silsilanga leo tunu mai e tau, ia, male tātou porkalame pe o ne iai, le tautua a le Radio Samoa se furulima iwa tauru amo, ia pe o ne iai le tātou porkalame i le nei fo ia fiafi. Nisi vaenga te fia malamlamai, awane ngalo ia te oe whafso tai mai le tātou a ofisa, i le lua no lua tasi lima iwa tauru lua no lua, tasi lima iwa tauru mo nisi vaenga te fia malamlamai tili ai, ia wana wale tātou a wha silsilanga, ia pe o ne iai le tautua Radio Samoa se furulima iwa tauru amo. Lua minute o na tāle o le itula e walu. Solo, only see now, tell it, yeah, but love,
Si fonga matango fina sunga ya sive vainga walesi fatalo fatu ya Dr. Mangele male vainga le ma futa mai le ya fiafialo fatu a Dr. Pavtele fata simali tanto por clame ya fa malulu tu fo fa si pisio le tanto por clame ele ne ya fiafia me se fo yo fufuanga pe ona yenga ruenga mar tuanga ole onga ya fa mo na la fa o ina le tuau a awa wa ya le telo ngase ya fero mota ya kalosia ya malolosi ngai mai e o le koi fa popo ngisi ave ngai mai ya ai se o ngau se papa kua lu ya Dr. Mangele e kasi ali fofo Dr. Mangele e lu sa e vali fo mai manyo koko ya arovatu a Dr. Mangele masani le tanto por kalame le tau le valu ele te lova ya so ya ma fata si mai ya suyo le tanto wa official leo ya awala va foi ya le fa manatu mo le fautua mo le tatu tenua tatu wangatu ya mo le fa mai ino le nei foi tau sanga le ala o le mfaiona fantasi mai ya le sunga ele satini ya siki ya shu ya malitanto por clame ya le fowa fantasi mai se uso ya savali ya ona yalo matamali o le tatu tenua lo fa pena ona fia ngai ma le foi ngaluenga fainga tai tu tono matanga luenga ia le ngata ina fesosoani mo le tātou community ia e fea ngai fo ila tu ma le telo fa fitau li talu le to telo le au le mafaufau o le mea la lea ia fa pena ona utangia le mai li tātou por kalame o ani vai ngata ua o le asau noa tu ile sunga ya savali ia o le sunga li malo le malo ia vai ngana tātou tianga ia a maise lewa tātou savali vali atu mo le fai unga le tau sanga ia mali taimi o le tau mawhana whana e toa tele ele au lava vale ia aile ai lava se tali o le nau lava vale o le lima lava itua lea la fia whailo atu fatasi mai se uso ia savali sunga le li malo le malo ia wala fo le tanto por clame pe ona to faida ma sui tulanga ia ele sunga ia siki asiu ia pe ona ele tanto por clame ele nei fo vanga la fiafi fatalo fatu malo le sui fo manuia sa vali malo fo le ngalulue ia mai te watu o va se unga fo ele te mo se ta filo inga e faftai le lo fo manga le o le tua ia le te vai ku so le nga kwa e malo sia ia talo fa Samoa ia ile swafa manu malo Yesu Kristo le ole kalesia velo le fa tauva ai faima fonga tau mole le mato matanga luenga nei New Zealand leo ia o te fa talo fa tu ile pe ia o le au fanga luenga le tua i susunga i fa fia ngainga mo la tu fa le tua fionga i patele ma so se fata fai taulanga ia fa talo fa tu fo pa ia malo le tatu watu nu pele o Samoa i tupu mai e pa ia o Samoa ia fa talo fa tu fo le fa ngaloina o tātou tama, ia matina mātatua, ia o lo whaia pele whaiva lea o le nofo tāpua, ima nofo talo, ia o alo whaiva tūpulanga, ia whanau i whe au mga aluenga, ia whaftaile lo whamalanga leo lea tua, ila na pule tōma, na pule wha soifua, ia o leo tātou au lia le māsina lo na se fulu, ia whatalo whātu fo i lau sunga sau, ia mōre nei awa noa le au mau, ia o whaifo anu toi mafuta, ia o lo wa ia pēr lo au le lei, sa oi upu fo ngali, o tangata lave pipi i le atua. Sa o le tangata foi mai au le leito lai titi. Sa o le lilo sau no anga sa va. Ai faftai lava mo le ava no lo sunga sau ona ua vala au atu sunga ia tu man vapo sunga ia siki ia o ava no le au mau a mese lava o le tau longolongo ia ma le fa manatu i le pa ia mal malo le tatu atu no lo au mau ne New Zealand i tu langa i tu la fono e pe fo ia o ne sau no ia ia o le tatu o te me o fianga ia e le ar fia fa tasi mai nga alo fia tono sela sa o le lei ia sei fo manuia sa vali le to tele ngale ma fa mai po le sua fo le o le leo boi kalo fai tina ia no fa fo me sunga ya sa vali wo mo no fai poi po to lima na fa nau ia matato por kalami man matanga luenga sa vali ni vanga fif ia olo pule lo foleli olo man lava e ui lava ile pisi o le mātou matanga luenga i whaalawelawe me whaafita au no tupu mai le ngata i lungo au wala ia me se fo i whaalawelawe lo tupu tonu a inga. Ia e lo whaamoe lawe me le atu e lona lo whamlongo na anga le ia fo mai pele malosi. Au wale nau ta inga ia o le whaamanatu lava i le pa ia malo le tātou atunu ia i tū lango tū la fono. Au lo pisi lava mātou e pefo ia no sauno.
ia ela ngona lava le whaanono, ona o lo a fia ai mo tātou tangata Samoa, o lo au mau nei au te aroa. Ma lo whaftaia sa vali, mai tau wina le toa telo o ila tau soli tu la fono, o le ase soli ngā tu la fono lo o whea ngai pia, ma le matau tia ona wha tupu te leina ne, vai teimi sa vali tono mtangalo? Ia, o le teimi nei, ia, pei foi au nei sauno o lua tātou o i teimi o fia fianga. Ia, o le taulongolongo lava ma le wha manatu. O le mea o le ava malosi, a wha Britania, o le alcohol. Ua tele ina a fia ai e le ngato o mau ai soifua tangata i lunga le awala. Ia ma mea ua tele ina tupu ai a wha fita uli i to tonu a inga. O na mau ai le mea o sauwanga tonu a inga. Pe a wha Britania, ia o le family violence, po le domestics. Pe o mena o lo tupu ma ua wha tupu tele ina pe tonu mātou matanga ruenga. Ona so e maka o kia le tau mafo ava ma losi o tātou tangata Samoa. O ingu wha kouk le mea. O le ngata le ingu wha kouk, so le awa ingu mai ale tae au. Ua breakfast, lunch, koe tina. So pe o mena o lo tupu ne te mini mātou matanga ruenga o le malosi lava le o le ava malosi. E lei lava le in. A so ona tau mafo lo le ava malosi. E pe ona tupula i o whawhitaulu ia pe o le family violence po sa wanga le to tonu o a inga ia ma whalawa ma whawhitaulu to tonu a inga ai whanau nole loto ona ua a fia tui ma alum whanau tamiti o lo expose i mea i o lo to tupu i to tonu a inga so pe ona tali lo fesili lo sungasa ia o le ava malosi o mele ua tele ia pe fo i ai ona tātou vaaia i lunga o penga tawhailangi, i whaalave lave lo tutupu mai lunga au wala. Ia, o taavale ua lave vea. Ia, ele ngata i lunga au wala. Ia, a o tonu o a inga ua tele na tupu ai ia whaafita auli, ia ma sauwanga i tonu o a inga. Maro, o le tātala noa le vaenga leo le whaatupu tele ino le ava malosi au tātou wanga atu i le whaiunga le tau sanga meise o le tau mawhanwhana leo o tātou ia sāwari. O le whawhitauru i lava le iei tātou e le temi nā whee le mapo kalami manasunga ia tumaru au. Le pāki whaatasi o mātua ma whanau. O le mea whole o iei. A sāwari mai ka meiki whairele e ka ke kirikiro se ka mai kiki e makua mawalunga o kia kaika. Ai whako a se fulu ono tau sanga. Se furu lima tau sang. A o lea ua sau whai le sau whai inga leo le ava manos. O lea se fautuanga sāwari. Ia ona o le neiva i taimi ua tātou ua tele vave leo le soifuanga leo o tātou iai. Ia ma o le mea fui lea. Ua tātou au mau fui nei atunu o New Zealand ma ua avea i lea ma awala ua mawhai ua le toi ei o se fautuanga. Ia o tātou e moni lava o lo tātou au mau nei New Zealand. Ia ele tu ua mea sa tātou sa vavali ma anga tātou sa o ina i tātou i Samoa, i tātou atunu upele Samoa, nonu winga. Ia e tu ale matua lava ia tau mawhale ava ia o a iei teimi. Ia teimi so ona tau mawhale le ava. Ia ona so ona whai atu ele tala, ia latu tala lea, ia wape o rusi aku la, ia weke uva ai aku. Ia waku ilunga ua makanga oli fo inga le tama. Ia ona tupo ia pewa tele ia whawhita uli pe fo ana i sao noi. O e tau mawhalo le ava malosi. Ia ona tupo ila i mele o family violence. Ona ua oso le tali i tama, pe ua oso le a fine le tina. Ono whawhita uli na o lo tutupu. Ai pau lava se fautuanga. Ai pe fo ana o tāua. Ia ona le ua tātou iei nei New Zealand. Pe o iei le malosi anga, ua pūle lava tangata lava ia ai na o se fautuanga i mātua, me se lave o tātou tangata Samoa. Ia a tau mawhale, ia. Ia a whai o le la, tau mawha, ia māma tea le iku, ia o ko ka miki lisi iku, a wai e te me o na nālo ia, ta meiti, o nā fo ilo mātua. Ia o nā matalo la, ia o na vevesi la, ia o na tupu la, ia o whawhita uli, ia o na whengai la, ima mātou tutu atu la, ia o na fōi la, ia le whawhita uli lo tupu mina. E ngu awa lātou, whaatupu e vesi lātou, e tinga inga o tu. Ia, pe o le mena o lo tu. Tu mahala na. A walu ma whaatataranga marasunga li malu ia sa vali. Wa ilo manatu a awhale tu la valu. I politele titile awhale valu. O na tatana leo le ma telefoni. A iai se fesili te fia malam lamai.
i solo i ngā tū la fono loo e a awhia ai. E mwhaiona e wala au mai le tātou porkalame pe a awha le valu po le tea le titil valu. O le a maua i lea vanua mō tātou. Leanga le telo teimi e whai le tātou porkalame marasunga i atu manvao. Ia e le mwhaiona maua sina teimi whai le ono le tele o mau vaenga e fia wha malamlama. Mo le tātou tenu. Alo lau whatasi marasunga i a Savali. Ia manatu la maua sina teimi le titi la mafoi. Ia e fisosoane to le sunga le malu malo. Tali lau fisili manisi vaenga pi ona iai. Savali. O le le tulanga le wale la ta se le titi atu I tulanga ia tatu e talano la titi vaenga I family violence mafua mai le ava malosi. Tele foi te mea fele tatu porkalame. Le inu fantasi o le tama malatina. E te tau ona yeisi na plan foilele. E inu le tama ia maisi vaenga ai malolo le tina e supervisor ia le tulanga le fai. Pe o se isi weile na Savali e tau Feso soani e tulanga wai le malama umaka ngaka pe aingu le sava e moni lava no sono ia e pe ia o le fa manatu lava a me se lava le teme tau mafai le ava malosi ia o le lava o le sota inga o le lava o le tana noanga tonu a inga po le communication lava tonu lava le inga wa o le ava ye lo se meleanga ana fa le tonu lava o le tangata lava ia so a pe foi ala ona sound ia le level communication o le tamama le tinara ia ia ta mafa o lava le weekend ta fa o le weekend ale la malo lo le la ta po ia ia o le si weekend ia fa pena e me fai voi ana in fa tasi ai ia se tasi fonga le pen ta to apretani o le sopa fonga se si fonga le fai o le temi o le temi fianga ma o so ona tau mafulo le ava ia ona fa pena lo la ona tupula ia o fa fitauli ia ma le vesi ai la ia ona wa ia tu le mato ia no tupuela ia me fa pena mana ta so mai le tulanga le fo le wa ia le paki le bo fa le fale ele wi fo le paki le fa le ma me pule ai oi le leo laula asa ia tasina o tele fo ina pise fo ile mata matanga luenga fa peta ni o le breach of the peace o tele ina ila au venga lo so onga so na le tele ia ona a fia ila ia ma neighbors o no formality tu so ona ti lunga la au ia ni si o ia ai to tele pe no fa ia tu a pe ona o te fia lava o te saulunga le porkala ona o a fia to tele tanto tata Samoa ia me se lava te mi fa ia paki ma me fa pena ia ona la to so ona kiela ia la au ai ngalo e tatu ia ona o fale le o ia sunga lo sunga sa ko ki kia pipi ili si fale si sa so lo va ainga ile government folia ko ki kia o so o lava ia fale a kila la au so ona tilunga la au ono fianga lo fenga i la to ia wa fiala i toi la ia mawhanau o whanau o neighbors me whapena ia ona so vili mai la ia o mātou ia tele ala o whaalave ia pe o me whapena ia e tau meo la inga Samoa ia ele isi si e whea ngai ma me o whapea tukulunga lo lima o whapea le lo lako e kala ngore a inga tano e la ia iai wha Samoa e la ia me tūlanga ia e ale si e whaiako la e whaalunga ai voi ale si fe ko e pe so ona fonga le ia ngala ai lunga la vole ava ai pe o se pe no foi ati o le fa manatu lava ia malo le tatu atu I tu langa I me fa pena ia me se lave nei New Zealand ono fale wa tele lava ina I fonga le ia so ona tila lunga lo la ia ona vili la ia neighbors ia mato tu pe me fa ona awai e ele vaenga la ia ta o le noise control pe o la tona e so ta mo o atu lo la ia lo vaenga ia o le noise control na fa pe atu la ia le ainga ki la lo la ko la au pe o se warning a tu ina tu le ainga ia a faila ele fa longo la ia le warning a lo fa longo pe ia le neighbors o lo le hotel bella ia ona fiso ta ilo la mai la tu mai matu matanga luenga leo ona matu atu la ia ave ese la ia male la auna mana ia o no winga cost money for I ave la la ia so almele o konka ke fisilia ku o ke leo inkia ole au noise control te fisilia tu pe filta o me fain to mai la au e lunga le to se la lunga e me fain to mai la ia au ka speaker eso
Ia ngalo. O le mele i kau speaker ni. Po le ala po a lo speaker i fea. E la kwa rinkia, la kwa si i mai. Si i mai. Ia na, whaafonga mali tātou tunu peon tā ura sunga ia sa vali le tū ai ngā tūlanga whare le wai tātou. Wako i kikia whaapele vau whare. Longo winga, kangan pa o asal pa o kele. Langai pa o kele lo aku ia leo kama. Leo o kari era o vanga era kale. Ke vai ako kaku e maka o kia sol. Angol mele o ye, le ngaka i musika, angol kele ko e ngā musika le o iai. Ale ia musika whaalongo. Al musika le o kele ngā e mai. So peka paka e vanga ni i whaalongo kula ia neighbors. Pere manga ia ngawi so kai ako i la ia. Ia. Na malo le fonga bali tanto watunu. Ia or kali ole tulanga le o lo fia lo le fi fa longo i malo. Ola e ke le avangor ka ko hotel la savari. Ia. Ke le avangor ka ko hotel o wala ba foi la va ngai e fa fi tauli mal o va ngai le fa longo na e ke le mo ngar ka ko hotel. Tele lava mo ngale tato hotel. Alonga winga. Por ale ko ke le au lava vale. E ia i lava lo wa no le tato sela. Ko sort ka ko hotel nga le yet ke miningi. Ia or ka ko hotel le longo mai sa vale. E kau se asa e vai se palangi po se e komu au sa mo pe sa. E sa o lava. Pe vo na o vai atu. Ia e molo ava no e longo atu o sunga ia tu man vau so ia siki te sau funga lu ia o fia ongo ole pitola aule o te ia il ma tu mtanga luenga ole front line ono winga o ola le tele ana fia ngai ma mei tu tupu i lungo le awala ma tu tonu o ainga ia o tele ala o fa ala velave melo tupu ia a fia o tatu tangata Samoa ia o fa pakula ia siki ia mo vinga ava ngo ke la koe Ono la ole alofa. Ole fau tua ma le taulongolongo ma le wha manatu. O le ke me ku lo kama e ku lo kong ka leo leo so. Fkangis. O go fa ku la ya o fa ya ku le ya o ngale ke fa alongo so. O fkangis kwa sui ale malo vale. I salamo. Ko i salamo. Ko e kangi mai ko e ke pa I ka mai. Au ku wa. Anga wa e kangi me e tu I singa. Tol ka ke fa fe kai ele li o ka leo leo so pa fa ko inga nga aka fa pe ka ke leo leo ai ku ka vra ka ngi mai e pa ele poi ka ringa ke o le fa kai ele ku o ngol ngenga luenga ia e pe se o le vala awina lava le atu o mo ele ono sai fa ngale fe ngai e mo tatu tangata anga fa pe sa mo le fe ngai ia ka mai ia o le lava o le sai ma tu tanga no e pe ona fa ia ia o tele o tatu tangata sa mo o a fia me o tutupu ele ngata lungo au wala ia o to tonu o ainga vero fa ia e loka maku kong ka avale so kwa sui a ko la ko kong I sela ia e lo fa ko ia o kuai tu lit na kura ma fuka mo fo ko al paulo se la nga ma fanga foi kong ka ko farkal malo la asava ia e ma fanga long winga le ase me ke pole ma fanga ko ngor ka ko farkan malo ni si vai nga sa valu tanto talano o ni si vai nga tele ina vala au tu ai le to matanga wenga ma so ya pe o le tanto talano I sa wanga tonu ainga family violence ya o le sime o lo tupu mai il ma to matanga wenga u fa tu tele ina lava o le nga hoile o ta vali I lau sunga sa ua tele lava ia na pisi lava mātou e le ngato ngau ia le o ta vale ia o mele ta whapiritania o le burglary o tele ina ia lo vaenga ile o tale pe fale ma wala to fale le to tonu o maota mala o tangata ia manatu ngau ia ile o mea to tino tangata na e whapiritania o le burglary ia ai pe o tele la le o mea o ngau ia o ta vale a pe o se ia o le fautuanga lava ma le whaamanatu me se lava pa ia man malo tatu wa tunu o wa to tele lava tatu ia e feo I lava tavale ia e tele te me tu o ia la to me to tino to tono tavale a wa to tele le au feo ia le ia te me ne a me se lava ia tu pulanga ia ina ia mata ala I peo tatu ngata Samoa a wa lo tele le au nga o I feo ia ngalo fia va ia ko le ako le ia ele yara lo ka vale anga o lo ka ele ngi me koko ele va pe ngi ko pe ai o isi a tele lava ina so ta pe vili mai mata matum tanga lo fmia wongo ilo ako ia ka umer kupele ko ngi lima se lautala
Ia pe ngoi se me funga po se computer ono lai tu tonu le. Ia tavali. O le tavali. Ia pe o mena o lo fa tu putele ini lava tonu ma to mtanga luenga. O le ngao ia le o tavali. Ele ngati o tavali ia au maota malao a inga ma. Mana ya malo ole vaenga la le nai fa fomol tatu tunu. O sau no le sunga le limalu malo le ngao inga ni o tavali. O vaenga na te tawana e tila fia au tatu wanga tu mo le tau mafanfana. Awane tuina sau ato wallet. Ia, so se mea... Kusa pele se kupe kong. Kusa pele se kupe kong. Awa le temine. Ia ngole va ai atua o tupulanga i tupe po se ato fuenga le tu. Ia, o ka lepe tavale. Ia, ma tama whaila veo o ila tong. Alo mana onai vaenga la le na fa manatu mo le tatu tinu. Ia awa ia lau ka avale fuli le lango e le malo lor kulanga langa ngoi ngei lau ka avale pe ko ngoi sisi vai kemi ia matulanga matele ya lau tupe ia ma ngi ke oso elo stroke sisi temia ono ole tele ole au nga hoi ole si tulanga sa vali pe oni ye tatu le wo manta a fiat tono meio pa ki tono ainga ia ta sa vali mei meni o ta vale ngoi ia ono nisio vaenga ma to tele ole au limakango vale ia matulanga pe oni ye ta sa vale tu mene o le sikanga ka soro ki ngamba ia kuba o pasi ma maore ke me o me pe porka vale ala e ala alua ia o le siku langa nga tatu ta vale ia me se me o tatu wafs ma me fa pena ia na o le fa manatu lava pa ia mal malu le tatu tunu ia ona o le nau lava o le nau ta inga lava le matu matanga luenga leo i tūlanga o ta vale ona a tupu mai ia fa fita uli ma fa lave ona o le nau lava ina ia up to date o to ta vale o me lo to fe wa ai a le fai o to waf ia ona salaile ia ona latu fa to e male sis tupe ia o tau sala ia ko ki fai mai lunga se lauta la i lunga ia au na le faut wanga lava a me se lava o tato tangata samo le fe wa ia fai ma siaki ta vale yo siaki waf siaki po up to date ia tūlanga o le tausanga ma le masina ma me fa pena awa o lo teimi ona faiela ia o moa tu o lunga le awala o lo expire lo waf ia ona moa la ia sa awa le mele mai tau a me se level pa ia mal malota ko ki fou ma mai ofu o ai nge ka ko ka sa mo so le a fe wa inge mai so le fou mai lava fou mai le ai ngalo le me tau a fe wa ni mai ma kere fondi ma me fa penga so le ai ngalo me ta u pe la le wafo ta avale le una shaki me fa ele ngata o tatu tala no vo la tu langa le wafo le warrant o le of fitness tu langa ta au la sini la sini si me nga o la sini te le o tangata o te le la tu fe wa e lengi la sini ke le o kamanga fe wa iso le lunga ti tu mar ti free a lengi la sini ke le a feo ai nge me a ngo fongi mai ko mali makasi fa pe le so le ale ia nga nai vai nga na mo fa fonga ta sol mea saval ro mai te watu te le ai na tasi le tau sanga le vai nga le waf ia em fai foi na le fai lo tasi tau sanga le stana pe fa pe la o ia la waf foi le tasi tau sanga pe tu langa na le o ita tu te mili ia o le tu langa nga le o ia o tasi tau sanga mo fai ina fai lo waf o le me mana ia i le tato i matanga luenga so le ngata ia ma to leo au isi matanga luenga le o vaenga ia lunga le awala o lo o iai i o alum whanau tato atu o lo o whainga luenga natu langa e me whai a me se lava o tato tangata samo matua o mai samo wa eli se ma vuenga le ki wha peua le ele loa ngang ia alo tele lava matanga luenga le iai ia o lo o iai alum whanau samo e me whai ona fesili iai po le ale me tau na fai lo wafle pe fia masina ma le ama le tau sang e o le taua a me se lava o tatou pa ia mal malu tatou a tunu taua le fesili le fesili ona awa a mo lo la ia matou lungo le awal ia ona fafaila ia lungo malesi sala ia malesi sala ma me fa pena a mantuala sa vali mo sil fil tatou tunu a te leu sala ele tutongia ia lona winga ole a e kura ka kopusa ka fa fu le a le ia nga ma se ia malaising se ia malaising awa o le menga tup e o lo temi se ia laising ia me sela tulanga na o le sela laising ona charge la ia ona apea ila ia il kota wa ele si i tele le usamo e me sela aso ia le aso
Ko fua la solua po la solulu po la stofi yo. O fumana na ia nga le tai au. Ko se fe te alu. Me al fanga lu. Ale lo ole ke ole le alu le ko. Ola suki manga ia. Ola suki manga ia. Mai alu le ko. Malisi meanga. E olo ke mea pele ko. Ia o tele ina la to fesile o tele na la to na misela ia manga luenga. Ia. Misela ia manga luenga, ia misela me manga ko onga o le hasonga, o petino lave ia pe I lunga le kot. Ia. Ia e pe vola ona sound lolos, ia e pe le box nga. Ia e ku mai ala ia onga fia nga ilo la ia malunga ia. Pe ona fai atu, ia langona lava le alofa a ono tatu. Tangata sa mo lo I le tu la a be vai at to a fio wa singa la ko la solu va so ma io lo suki so le pe ma io lo la nga ke scale ma io fe me ke ale lo o le ya lo pe le lo ona va ngale na mo si fil tanto ta wa nai fa manatu ia le ngai e a fia ia pokala me to tonu show ainga ia a mese o ele fale to lua fana to tele ia te fainga luenga fa mo ia o ele ainga fa ile up to date o lau ta vale le ngata ile wolf ia fa pena fo ile le stala ina ia va ia mai ilo tu no pusa a fa ta fa fo le malau suki mana ia ia matulanga fa pena pe o ia le tato wa so ifuanga nei ia sa vari o mai ia le tulanga fo le le tato wa tulanga le wa o se aka koe va ai se au kiki pasika ai se au kiki pasika ka kawe nunga wala pe ko yo tasina fa fita uli lo ofia ngai pe le male mato mtanga luenga o no le au kiki pasika ia e fainga ta lava o no o lunga lava le ia e ni si pasika funga le feo ia o lo ile mato mtanga luenga o ia o ia lava le va ai ngol mato mtanga luenga o patino lava ia lato le thea ngai la ia ma leo vaenga la le au pasika au le mea whenga tā le mea le lava ona sila fia pa ia ma le malu o le tātu watunu ia wa a oro ke me kuli ei kama ia e kuli lo kama ia ngai o lunga le pasika ia ke o la vea ona mai mau e la ia o la tu soifua ai le ngata o la mai mau la tu soifua ia a fia tu ai manisi o lo fea wai lunga o le awala so e faitete lavi mātou lava ia matanga ruenga ia e fai tete foi la tūlanga lea ke mako aku foi kuli ia ona tupo ela ia o lea whaafita ali ma lea whaalawe ai pe ona o fai atu ia lo iei lava le vaenga wo uma ona patino lava ia lato I le o vaenga ia le au ave le au pasika ia o ko ke le vaenga le fai ma so I sa lunga le au wala ele ngata ila le pitunu ule matu ye I manreu ia au so se pitunu I o tawa mangele ia ma me fa pena ia ai e te talo atual pa ia malo tatu atunu ia ava ia faitete ia I lunga le awala ia ai tu pai pe lava ia matu e fia ngai mai matu lo vaenga nga le au ave pasika sa vali pe tu sama lo finangalo le la talanta laina e inisio na ia tatu te foi le ina I vaenga fia mamla mai o na vala mai le tatu laina no tatala tu tolu fitu tasilima I vetolu ia pe fa pe ia se vaenga o lo e a fia ai ia e te fia maua se fa malamlama angol vaenga le na ia o lo maua lo wa noi le nei ia fia talofa ia sa no mai mo no ia te sawan lo ke mga mi se lo so sangi memo in kupu ya kia te lo pa kwanga pa kula fong ol men kupu o moi I le po a kar salva veo sau kwa oi kiu su rau I rau pai kwa ngora kule pai alwe awole apiu singale alcohol ale faisanga me ai mo moe a para kalaka mai ka kuia yang ngala kule o kaval al salmaia veia ko o bidi do ya ya wa ave o mele le ave o loka e o e fama la fa ma singa o in custody va kulo ia o kere kiutia fa melo ia well, I save my time. Okay, please you to care fali. I please you to acquire my local sanga something. E si a kulungolo li mai.
E kula koe sui la pri. Ai pa me koe whairo se koe whea kuaro se kala koe mai si rua kausanga le i runga. O mea le loa uma mea holo pale o levango i ai. Ai wha mai ngei ngi sira. Wha movi na ku kalange o lo pale ai. Ke rovo keiminga. Nga kupoire me overstay ai ingua ya so uma. O tare o le tisin men ku. Ya olen pengo ko apiring o o plikio di per kala loi o pemeka. O ki mga mia ra se do so so. Ya, whawhitai lava ta maa mole, whawhisili. Ta silea whawhitau le ua tele i na whia i o tātou tangata i a mese lava o elo au maunei i beo lo tutupu tono o tātou community. O lona winga ta maa o le sa lokai oe ono o le... Yeah, I served the whole time 2 years. Ai le sa me te nga pa ngo moe a tau ki sul palva vea la pa malama. Ngo la le pa ko pa mole a lui. A wala pi singa siwe ngupiang si le uma a le sa me a ni mamoe. A sa pala kala ka mai ka ku ia ina sa la ku le empelen sa vea. Sa piten. Ya lo ka ba ku le ngo ka ba le ngo ku lo ka ya u nga ba ku le ite peo nga maua lusi lo pale su ka si ta sanga o ye ma ma ku o lo ai nga me ma o feme no foi le sia le o mai mo ke mu sa ka wa ku ngo ai ta ngo yo me ku o feme sa e no foi si ali ile sa e mesi me ka renga place o ka pale su ka si at pale ngume la iba. Oh, okay. Lo no winge. On me le ngai. Nga pala pa ki le po alu la wo kenge to sange. Ai o mala pa ki ngo kum pa malo si da king. I ru mo ka pungyo ko pale ko i ora kule to sange ma ko kusu ko lima e pe ko ora ori. Ai ko le lo kaya uai. Au le rate no rate porque la cuca de angala o kenge no ka pungia mo kum katala vai mo ka wa vese lo kwa la kenge. Okay. Ol facilita ma sa e fa o lima ile si tama ile. Ma husu. Oh, okay. Le angala ia. Ma sa le ambulance ave ai I arrested. I only covered the arrested. Aba kwa loka ya o le te peo la fama la fama singo in custody la kulo ye for me. I serve my time. Okay, pretty cute ro ye o sa pale da songa. Oh, okay. Yo te kwa a me lu ka sanga fama singo to top of that. Oh, okay. Okay. Le mo atu lau facility ma. I tu langa la na te facility mai ai. E moni lava o le self defense awanga wo atu le ambulance. E te wha o lima lo I se tasi ia lono winga. Ia wa e soli tu la funu. Po wa ia e sao, po wa ia se. Au le te mau atu le winga o lo whamatalanga. Ai te wha o lima lo se tasi. Pe moangi manu o lia o le si tangata. Ia ona e soli tu la funu lea. Pe o se sosoani na le tātou e le ngata mo oil. Tau kiu su la pamalama. Langa o moe il falva veau. Kainga ku ona klapo la kule di kiu su la pamalama falva veau kam kala uma loia men kupu. Lucy lo pale. Lucy ka vale. Wo lo pakoanga sai me o mo fai. Ya, tama peno fai atu. E te wha o lima lo se tasi, pe sa o pe se lo no winga we soli tu la fono. E te soli tu la fono lo, o le tu la fono o le tu la fono. Au na se fau, ele ngata mo o le tama me se fo ie o lo wha fonga mai,
pa i malu tātou atu awa e tangata lau sunga sau e o mai songa wha pisa o e lumo o tātou whale mo tātou mota. O le mea tā ua, po le mea ta tau na whai, vili sa o mai a mātou matanga ruenga, vili mai mātou, ona o atu la i o mātou. Ngō vili mo mole leo ai de o aku ia kia, a kua aku e loka au ngā wa umanga ngā lakule ambulance a vedeli. Ngā lakuloki usu o vili leo. Ko mo le vau pe padina le di da kwa malama. Tela kala le pea. O mo aku nga pa malo se la ulia la kengi pa la ko pa kia. Tau sia wo so sangi e. Au ka longo mai wa e aku longo ka pongi ka. Mo vidia ko leo. No ngo atu la le. Pa fon. Ko foi leo kaya. Okay. Yeah, pe no o fa atu so ya tama e te fa o lima lo pe e te alu funga le confront o vaenga ye pe ona e sound no vaenga le fa piso ya no winga ua e soli tu la fro le te mo le lava le famtalanga na e pe ona e sound no ona tu langa o le self defense so o le fautu wanga la e le ngata mo o le tama ia ai mua vaenga ia mo pa ia manu tatu atu awa ye tangata feo i solo funga le o atu so ona spe su e funga le fa misa ma su e funga le o atu funga ia ona o ila i o le ita ia tatu mo tatu fa o lima tu ila i na tangata ia o neila New Zealand o le tula fono o le tula fono pe sa o pe se Ya, le mau atu. Le wa mawalo finangalo antama ya manato le mo pese fa mamlamanga lam taupu ya pe atatu fa ngasolo tulisi tatu wa valau fa taile valau mai le nevanga la fiafi sa valio le mawol vangan mafuona a fielta mani o le assault e moni lava e pe no pe fo ya no fa yatu ai e mana ia le mta pule langa mel tamani awa tele lava ina tupu awa watu nisi ia fa misa fo ngal e te fa o lima no se tasi o e soli tu la fon pe sa o PCC o e soli tu la fon ona a fia to la ia moe ona o e ta o e fa o lima na tangata au se fautu wanga tatu watu nu a mesio tatu tangata samo awa tatu samo e si temina pele lava le on sa ia paurava le mea ngalo o soi fafu ia ka moko makatu ona afia to ila tato i tu la fono au se fautu wanga e tupulo me fa pena pe al watu se so na pisa o lumo lo maota malo fale vili sa o lo mai mato leo o talina vili mai mato leo ona o watu la o mato ia ona fofola i fa fitauli loka o le tangata le sa fa tupuina le fa fitauli ia ai sa oi ona o e faia le mea sa o le vili atu le o mato mtanga wenga Savali, ai le vaenga le na o maua le saunanga tama. Sa ia vilina leo. Ia le italiatu. Manatua Savali, ai le mafuanga le iona fatua iona o atu leo i le valaule. Ai mana ia lo sauno ina ia mamlama le tatu tunu. Ia, ia temi fu inga le o... A mi se lava ia tona i kemi o whaafitauli whaapenei. Awa e le to tele ma tumtanga luenga lo fenga luenga le teimi nei po tai au po le afiafi so we tele au teimi ia e ta o ma to vanga lo tria fenga i ngalu wenga ta tau na 10 dai ma le ta tau ma le ngalu wenga ele ta tau ta o le priority ngalu wenga le priority ia ma ngalu wenga fenga we just e fu e ma to kemi a 10 dai so e fu ala teimi te vilia tuai fa pe ia le we fafo le wa maka nga fa misa ma le wa maka ia le la sau ko kongo fale fa penga ke fai lunga le ko take up e vili so we make that as a priority no winga we will attend straight away ai a faila nga o e vili ak famenga o ka akia i fafole i le safa ko pumisa i faf ia on ma fa pela ia e vili ambulance e fia ngai mai ka we ka ngo fas ia on a afia ko la ia mo i tu la fono ai pe no fa ya tu o le fautu wanga lava pe sa o PCC ai fa o lima lo se tasi ia o nei New Zealand ia o le tula fono o le tula fono io o le mesili mata ua o le lava le lo sa ia tatou o a lava fa fitau di wa vaenga ko kiki a o lo ka moko ile au vai o le ngaka aua
Awang yo. Pela alfa fitau le na vili mesta male asavar. Ya, ke le hanga elenga tamale, ko ke le ani sia misia tatu pa ia malu tatu tangata Samoa. Ke le hanga vili ko ara ka ki la. Kusa mo moko e mun budi vidi le. Ya ma fesiria kula ola me kupulo. Ya nga ku ala ia le. Ke re ro pula me kupule. Are le wo tumaro. Ya pene tatu. Ole vaenga le si vaenga le na sauno maile tamale a savali. Mo meta ole self defense. Ona le te mitonu e apala ile meta ole self defense. Wa afa pene e fetu la tatala ole self defense. Ai self defense ile ole assault. Ja, e moni fa. Awai tasile mata upu tele ina fainga tapea ave lunga ile famsilonga ya mese lava ile court. Ia e fua voi la pe a faisu su enga ma tumtanga luenga i manu o lo fengai mal tangata le awa e ile si fa mai self defense. Ia lai vang pa i mal taton o lai ka ele urupe o lai ese so e fua e fa pe na ia ma tu su enga mata tu ma tumtanga luenga so e o si mata upo fainga ta ia e sa ole level tamale tu langa self defense. So it's either a feo le tu tonu la tu mot ia local le fale me fa pena a fenga lo ki pinga kulei so e fua la ile manu o sa fenga i maleta ngata ia e tasina mata upo tele ai paula vale fa tu wanga pa ia malo tatu watunu o le vili mai au mato vili au mato tato uma Samoa ele ese Samoa e moelo pe ala kulau next door ki su lu molo fale po lu molo fe ko pe la ona fe mesi tamade o mafu angalena ia ta ulaia ke lo ele si Samoa e ko mau pe longa fa ko inga case fa pe e pa wale me maua o ka o ku mo le vai ole tawa tamale fa mai o se tasi o tamali ile e fai mo ia le sau i langa fale e la me tau o le trespass. E ma fai ona e alu i le matu ofisa leo i le ngata mo e lo au mau i South Auckland i Manukau ia i city i so se i ofisa leo e ina e me ngai ta o le trespass notice e ma fai ona e fesili ai e mana o mia e le ma fai ona to e alu watu le tangata le i lo fale po lo maota e so soani fu ila i tu langa fa pe le so ai o lo ke mvinga lo va ya kuna wa maka nga me i mai lo property po lo mota vili sa lo mai lo preacher ia le trespass so tasina a wala me fai ona fa fo ia fa fitau fa pene o nisi o lo tam fai la ve fa misa ma fa tu port fa fitau o to mota e mena ta uma to le trespass notice im fai ona e alu ma to matanga ruinga po so se ofisa leo e te fasili ai tu ranga le ta se mel ta fasili le lunga le tampo klamea Savali Agnes talaluma o le ale taimi tonu o le po le fia fa tanga ile le o te do le la ia po la se ke mi fa pena ona ia o le taimi le ia pe o le sfultasi il tasi po sfulu o po sfultasi pe o le taimi na me fai ona fa tanga ia ona fa le hotel ia o no taimi wa sfultasi sulu a mata o na tele a wa mata to fa ia ia neighbors ia amatonona ki lalo ia la ia na Agnes e leo ke le ala kan mo le ke mi nga le pe amaka le pa ki le ongo ia fitu valu iva sfulu kasilo musu lo kan ngo ia pe fa le ki lo fo le tatu la au ia wa ava pe ala e le papa lunga le la e next to e vili le noise control e pe no fai atu because tasina ia solitu la fono le e ta of apretani o le breach of the peace o no winga o tulanga o le wo atu isi neighbors o le hotele wa afia atu la ia teme la o le a to fai la to ia ona vili atu la io mato le after elisita facility le woto e anga tu tanto facility o le tulanga pe ona ia le tampo kalame ia ba le buka ko wanga kua sa vali le vai gaming o fainga paki ia e afia ila le mele o le assault ia o le siva nga fulele ia pala i voi tatu le mele o le self defense ia e tele ai tu ai nga fa fita u le afia tatu ono ma fu me tulanga fo ia ai ele vai nga ta o le ne so no ni o le meta o le trespass
Sa vale. Ele se ngofo ava ku se trespass ki o. Ele mafu anga ya lenga fele trespass sa no lo sunga vanga le. Ya ele mafu anga ona fai ona fatino ma topo ona yele mafu anga ona e fai le mele o trespass ona no winga. E ini si o tato e watu ele ngata trespass i maota malao o inga. Ia am fai ona trespass o i shopping center. Ma so se maota lava so se fale pisinisi ona ua e fa tupu fa lave ma ua I amionga we fa alia ia ona fa pela ia le pule po ionga na maota po ionga nga pisinisi fa pela o le ali ile o le a trespass ona no winga ele ma fai ona e to e ulu fale I le maota nga onga lewa o trespass o so ai ia ni si funga le ie o lo o to maota e fai mo atu to fale e ma fai voyanga trespass lo wa inga e voi ali si voi ngale ke ola kur ko fale fa pe manga ia la ngaso manga ia la ko ngatu espace ngaso lo ka ma fa ngi ka ke ka paula ngalo tu espace lo ke manga mier ke bi o tu espace ai nga ko e ku fala velave ma wa ko ka ku fala velave ma le pa ia ma malo tanto atu nu ia o le ta uanga me nga ta o le trespass notice ai ni si funga le po pe on ta o tamalia ia o aku funga le so nga pisa o lumo to fale me fa tu misa ia o le trespass nga ia me fai onga you issue that to that person so they weren't able ele me fai nga ko wa ko property po lo maota po lo pisingisi fo awa kele fo isi pisingisi le ia o tele lava ia shopping center isi me ia o tele fo ia ma to matanga wenga tele na vili atu ia tangata fa ia o le ko saru nga ka le o ma trespass ia o aku ma ko kaloka tulanga fo ina wa ia fa fitau di le vao tamama tina sa vale ia trespass lo e el tinale tamai mankuala ia o le trespass ile au a tres in le po su yelo ngalmia lo no wingala o le ale u le au kama au sa working asap se ngafula eso an meia a trespass ia trespass ia malisimena ia sila feel by le tatu ba ima malo tatu atu o le trespass notice e lua tausanga ia e lua tausanga that's o le pawanga o le trespass I tangata na valia so that's how long fuinga le uminga o le trespass e lua tausanga ai fa pela sa value lewa wa preachers kanga ka conditional trespass le ona se tulanga oi e loka pe foi ano tau o neniu sila o le tula fonoa o le tula fono ia pe ona o tau o le taimi o sola ia kele ao a inga o Samoa ia o laki ao kele ao fafita o lim fa la vi so a inga Samoa ia tele lavo ia teme lo sifi ia o ke la ko so soang ia ke fai malua ia a inga ma I me fa pene ia o tula fono e loka ele yangi upu mantala pe vai no vai atu kama ia loka lo ku kon ka vale pis o mai ai lumai o li si ku le wala ai ku ulo I handcuffs ku kon ka vale so ku a sui a ko le olanga ke ia le liulo ia liulo le ngal vanga o nga ro fa ko ila ia ka ngisi mai ka maiki ka ngisi mai a inga au ku wai tu la fono e tavla u lewa vata si mai sa vali talofa o so malanga tas vala lewa matala tato lena tolu fitu tansili mai vetolu talofa Alo. Ya, sa no mai mo lo wamno. Ile le que Samoa. Sa no mai. Sa no mai mo lo wamno tama. Ya, alo. Ya, sa no mai. Leo que fia kala ngwa ku ile. O kala mele ale. Tunga leo. Ya, sa no mai mo lo wamno tama lo fa funga tule sunga di malo. Mau lo wamno? Hello. Ya, maua. Au ke fa longo maua ila ula au. Ai. Ya. O le mo sa u po ngai fa la ku lo mo ko ya oi. Ye o po ngai wa tau. Sa no mai mau mo lo no. Ya, pa kalo va ko sunga sa vali. Malo lava. Ya, malo so fu le yo pa ngai le.
le pokalame kamale nga mga biliak Well, the self defense for ya ka ikapea a fa pepea le langa leo o le mele no fa tuai nai maua o fa longo i langa le tio langa ai fa longo la le tio e ti le kiki ana le watu le tato sauna le tio ai ka ona fa longo le mele telefone mele na maua ia ko mo me so wa mongoa ia o le ka ia maua pe talofa la sunga sa fa kalofa ko fol malo ia pe fia ke sai pe malo fani talofa tina ai lava se va quala usile sunga le malo kusa yo kusa fa ia kulumo lo porkiko ia ko luola woli konga lai o mai la ko fangu pia le pikola sa ia o ke ia o ke kilo ako ai u fangu pia le woli I ma pe ya sa wa se ia kursa pelu kulo wal mat ai ia ewa va ko isa o fam kalanga la sungal malo ka ko sa mo am ko eka mio fa pe moni lava mio io le menga vo viri ko kulo wal malo pe vo vika sa wa ia ko mar sa peru e la ku ia funny ia me siringa we ka mo lau menga ngare maro la kusava le no kamayo alo va ku fani tena ai je maka o kien ga ko fani je le talofa hello ya sono mai ya ke mo ko le ya pa malo lo pase lua ya pakalo va por sunga sa vari malo la matama malo le yo ke ko sia kuridoa ngale pa ia pakala mes kamale nga no mo le self defense afa vepe ama ya ka fasika kai kongolo ko fan ala le sa kambe fai o ka ku pe fai ni se lo kai nga aka fi wale fa ya mo o fa ko bo so kai ka ku ku le lu fai do o la ku la ngale kwenga ia e pe foi ana o tama e moni lava tasina mata upu le pe tele lava ina tupu il temene ia ona o ma ua tele atu po le ale mena tupu ile tamale sa vili mai ile temi o sola ai o tulanga fa pena ia e fai lava e moni lava on self defense awa e lo tangata funga le ulu fale atu lo maota ia ole ale no ole ale tu la I fo ma fai se singa lu ia e moni lava ai pe no fai atu e tupu lo mea fa pena a fai na ulu fa e fai lava su engal ma tu mtanga luenga leo I tulanga me fa pena I fai lava su enga ina ia awani ia fia ai lo tangata ia e pe moni lava awa e le temi e a pe a fasila fongale I la sunga po asa ngwala sunga ia pe a fai la ko nga me fa pia ala mo ka vile leo ia o la me pe ka fiu e bili leo e bili ko ia ko sunga ala ia mungi se o mai ia e pe la ka ku la ke o ku fa la ve con se se lo ka inga pe a ala li wai mai ia ali malo ia pe foi ano foi atu tama I mele ina ia sila ele ngata mo tama nei I sila fia pa ia malu tatu atu o le teimi lava e te vili I le ofisa leo e te wha matala le lei ele mea o tupu ona wha prioritize la ia mātou e tau mātou o le priority job lono winga e te tau lava ona mātou watu lo le teimi na so teimi lava e te vili e le ofisa leo wha matala le lei ele mea na tupu awa e ele si e vili yaku mai o leo mga o mia leo kemi ngai ia pauare ngā koe hang up o le mea mana o mia e vili le lei atu fa matala me o le we ele tangata le o fale me mato fale o le we tangata le o sau fa amisa o le we tangata le o sau tu ia o me fa pena ona mafaila I ona prioritize mato matanga luinga ona mato watu ila I tulanga wa e moni lava o tama e ini se vili atu e le fa matala atu me sa tupu
ai ngol fai atu fa o ia o le mana o mi le te minei ai le fa matala ia pe persona tama ia wa pe ia le befu ngale ia wala ki angi vai kai do po ka ko ia ia ngoni lava ia o va me mai kongol ke siang o makongolo ai aka pa o mai o ia so ka ke ia ia ila ia mangi ni me ngar ku ko lunga venga lo ia nga e moni lava tama o le fainga tanga a me se lava o tatu tanga te Samoa ia o nei ia o lava e lunga tula fono i tulanga fa pena ia e pe e sa o ia le tina ia fe al fani le sa fini mai ia isi e ka po e lo po le dinga ka ara va tu mawa manu yang ia viavi malo lava manu ia viavi tu tasi tavla talofo malo non sei fo ya so di mai fa ka fo malo e io lo wala wa ku ngo le avango e ele me nga ka fifisile ko le malo ngo e ele me sa ku po ya o ma ko wala la ngi e vendeio sa la ko mo ka vale ma se o fa nga o mo ke fa no ka nga me lu mai o le shopping ai ka o fiele o leo ka vale o so ke ia le mo ale le o ku ya o so mai lo le fisi me la isenge ya o si la ku po le iseme o le ka o lo ma fa o lo kilo ku fa akar ko ka vale le fa kuspa o ko mai ai masalo se kanaka na le sanga ka vale pe yo la ka vale sa so fa ia super value okay even day ia sa fa mai do lo ki pen fa ngo so fa o ke le so fa o wa o ke lo para me la o so fa o lo kilo pe isa me o ia ai pa ngo so fa ke lo pe sa la fo la wa ile ka o ke lo ke ko la me sa fa ai sen le ka po se me ka vale po wa nga ile ofisa po fet mening sen nga ia ai ele sa or ka nga mi pire sa or ka nga ka pire sa or ka vale ya fa malia mai do so ngol malo au pe ko malango fa 5 kilo ka re kilo mai e mo yo ka vale de ku nga wa ka mai kalufa ya ne sa fa ku le malo sa tong fa ilo mai le mafu nga le nga ka ofia esa salvari machine kia le terim ma fai mai o wa i ka va ka ofia ma no o ke sile le ma no e ye se wa te ma fai mo ka fai se ko sang pe fai se ko nga mi le fa pe e winga official le la ngo fa wa nga ku pu me le ya ma ku pu fo le ngo ring kungi ori mo a ma ko ya e fa ka le pasi o ke alu mo fa le povio ke fai nga lu ma o ali te wila la fa ka de lans o va ma ko lo sa le pas fa le povi o so ka mo e ku di pas fa le povi nga yo le pasto ai pu mo lo kwa le le ku mo le pamu le i po i ma ko le rana pa o lo ka mo enga la ko ka mo le pas ai ka mo e ko lo ma le ma mai le ma la fu i ula au ma los la kwali si do le se le ko en ka fa ia o so fa lo ku short le story ciao so no ma fa pe yai se vai to le meaning e ma fai ngo walu le office ai fu ala ko nga me fa pe ngi o nga ile o mala mala fo ile o ile ko nga ka valu le fakula wo o ia wa le aso le o wa fa nga lu ai ko sen na me fali ia ai ngo la ku le office ai fa me wole le sa ili ka fa ko ke le mo ki ngol le wala nga lai pong sa le me le imal mala le the second time he even day le fu ko ha o le malo e yai se me fa tem fai onga se vai ta ka ikalea e fai se pa ka sanga ala de malo ya tama mana ia tele lo fasilia wa e au nga lava a mesele fa fonga nga pa ia malo lo tatu wa tunu i tulanga fa pele e yai lo aya ta tau e mawhai ona whai e sauli poti i tūlanga wha apelea. Luna winga. E mawhai ona e alu so se ofisa lava leo. E eilo e ia te tau pe a whai wa tau fia o i tūlanga wha apelea. Ai pau lava le mei na ia sila fia.
tama ia mese foi pa ia le whaafonga o tātou watunu. E ei te mi mātou te tau fia i taavale. Awa ei si taavale e tutusa lava ma me sa tupu mai i nisi whaafita, i nisi whaalave lave. E tau mātou whaapeo o le e match the description fo ngale me sa tupu lesi aso ma lesi aso. Ona tau fila i taavale. Awa tele o tu inga taavale lu i te minei. E tutusa lava. E tutusa lava. Ia ona tau atu la ia e lisi te me tau atu whamei o le Mayo Pacific Islander, ia lona winga, ia tau fia toi lea, o le winga lau facilita ma, e iei lau a ia te tau. A whai e iei se mea winga o tupu i le mātou mata ngā luenga. E i mea ngā kau o mea ia lau sunga sau. Yeah. Mea ngā ia. E iei lau a ia te tau, pe a whai e lo o tuitinga o e au wala fo inga le te tau na whai pa every person. So sta ngata lava. E ielo a ia te tau e mawhai ona e alu whai e sili i poti. Pe a whai ua tā awhi oe ai le iei se mafua anga sa tā awhi ei oe ai lei lava ona sila fia me se ta mane ia me se fori pa ia malmalo tātou atu. E te me whaatu whaafo se i e mātou o tau sa. Ona o le description ai tumo se whaalave lave sa tupu mai lisi pitu po lisi mea. E tu tusa le malau tā vale pe tu tusa lava malau tangata. Ia ona tā awhi ei lea. Pa ai tūlanga isi mea whapeo a le tuitinga oi se awala a fuenga. Ia, e eilau a ia te tau. E mawhai ona ia lue la i le ofisa leo leo. Pe mawhai fo ia, e se temi ona, ia, so tai mai ale sunga ia siki. E i le website nga e mawhai ona whai so complaints. Pe o le tali leo lau. Ia, ia whainga leo peo leo kau ma langa lea sa o walu i Evendale. O walu i Evendale. Nisi e kau mo walu e vende yo le mele sa ave foi la singa o kava o ngo fa vera fu mako mu mai e vende yo inasi so coming nga power kala sa mai vidiaku mole ai sa ili le patch po ya nga pa ku ke de lo fo ya wi o wala nga ke de mala ma ke de nga minga kilo leo o me ale sa o le whaangale pio me walanga o whaia. Ngai, ma whaia singa o le aso le angole isa o whaanga o kāwari. Ia mai pio kaura o ngal ka budi o ngai. Ia o mamlama whaaka ko Samoa. Ia, malo la valon sa. Mamlama ai. Ko whakinga ai le isa me o ia leo o roa e... Ia, e ielo a ia te tau. E ielo a ia te tau pe a whai. Ta tātou whapeo tāni a whai Miss Street oi. So ielo e ia te tau a wanga ia ia sina ia walu i tūlanga whapena. So iele a wala i mawhaiunga whaila i o so complaints. So ele whapea o le a via mātou ma leo la so ona whai e tangata ma so ona whaila e o le pule. Ia ai fole a ia te tau o tau lava ia. Ia, o le lea whainga. Pamtai? Nga le whapea ai ingi ngai points mole. Yo mose sala e fa pe ia nga le sa ia ai so ia fa kai lava mo por kalam malo lava foi la ninge fe sa fa pe nga fa malu ai so la fa kuse sala nga mele ko kongi sik tai ala fatu sa vali ta wole va nga le pe ona la lo va tu mai alta tim len sa no le so le ai man tu foi la o sa vali e ia susu e ngā leo ai e tau iona ia pio le stulanga na e ina ia sile fie tātou. Ia, ai vene am noa sa vani te wei se vanga te fie sa noele i mai atate? Le e mole atulanga nga whaafitai lau sunga sau ia mole ava noa e pei foi au na o tā ua le temi o sola. Ia o ne ava noa e leo o le ava noa le au maua. Ona e molo ava no whape nei, ia o lo fia ia o te saulunga nei, ia o le nei matanga ruenga po ne ngā ruenga, ia mātou te whaia ona o le alofa lava i o tātou lava tangata Samoa, ina ia maua pe i la tau le saunga le mu, ia ma le pui mai mea o lo tutupu mai, au pe whai ana o whai atu, ia e whaanoa noa lava le loto, pe awa ai atu, ia o tātou tangata lava Samoa o lo whia ngai ma whaafita auli, ia ma whaalawe lava, ia o nao se whaamanatu, o na o fo se tau longo mo tātou pa ia malo le tātou atunu ina ia o tau sia tu la fono o lo tu la fono o le nau lava ia ina ia mo o tau pa ia malo tātou atunu ia le saunga le mu ia le file mu ia mal pui o tau ia fa malulu atu foi lo sunga sa me se pa ia malo le tātou atunu pe a fai foi o ia senga ngana usala ia matua atu ina
ia e whawhetai lava mo le avanoa, ia whamanuia le atua lau sunga sa ua fo le tautua ino tātou atunu, ia whamanuia fo le pa ia malu tātou atunu, ia wā fo i au mga luenga o le awhengai ma neva, ia whamanuia atu fo i lau sunga sa ua o le vai aso ne, ia o le vai aso lo tamiti. Mako asa. Mako asa sa va. Whamanuia atu fo i, ia e fo i an mātou e kālesia e whaka asa i nei au kilani, ia mo isi e kālesia o le awhengai ma lo tamiti, ia whaifa lei pepa, ia tautu nā fo i mo mātua, ia aua ni e wha o lima i along whanau pe a whai e le whai ar pepa, ia lona winga o e sori tū la fono. Aftai savali, aftai mo le whanau ira o lo teimi le nea fiafi e uila wafoi o lea e te whiangai mga luenga o le nea fiafi ia e moli atu whapte tele ia ono le tāpol kalame ia tātou tarusia le lofo melanga leo le atua ia e whaafo i sia ia lo soifua ma le ole. Sesi temi tātou whela wae se ilonga e umangungu o siki. Awal vele ua makua fo ilo kamo siki. Ua maifo ia skama. Manuia ngolwenga nea fefia savali tātou whela estami luma whaasoifuia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O mana umie oe po se isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane i le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Avia maua sofsa, Omega ka, ianga lowi ngoa, Omega ka, sabale tau mofie, Omega ka, fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua vitfitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, umalole keisi le Omega ka. Leo watu le male tanto teimi le nei fuivanga le fiafia male tautua le Radio Samoa se fululima i vatolu amo sultasi minuti le wate elitu la Eva. Ia male tanto por kalame pe ona iai. Ia male tautua sunga li malu le malo. Sunga ya Savali mo le tautuino le tātua tenu ia masuitulanga fo i le sunga ia siki a siu ia ono lo ia inisi tuto no a wharangaruenga lo ia lea whaatasi mele sunga ia Savali mo le whaamawina o le tātua porkalame manatu lala tātua tue whila e whamal sunga ia Savali le silua vaiaso mo le whaamawina pe o le tātua porkalame ia pe ona iele ni vanga le fiafi ia o oe ia male tula whono la lava le tua inga tangata te iai ia aua lava ni ingalo ia te oe e sili la iti te atuale tula whono ia te oe ioe tulanga lana pi ona tau mawhaile matanga luenga o leo ia e wha atanu ina pele tātou porkalame lea ina ia wha manatu mo tātou o le tula whono e whaisi pawa ioe po le lava le kako kingo kukua ma kulanga e kele wa kupe ma kulanga o lo maua lunga ma le tulanga yelo tulanga e wha ngaruenga ele ai angi ngā mea o kula fonga io asasia ia wa lima ikua asasi wa asasia tu le tatu fale tali malo ia pe ona iai I tutonu au kilani nei ia ai fa moi o le tulanga pe ona iai ina ia maua pe tatu le saunga le mu o le saunga le mu o le me pitu sili ona ave i elo fa moa ia pe la fa pena ona te mo mai si se tanto por clave ele silua vai aso lumana nei temi masani fa pena i ole tau sunga I fa fe ngainga pasta Tavita le ngata fo le pasta Ropati utumapo pitai ngalongo mai ia ona leila ia ole ale mfai ona fa te ruina le tanto por clave lena ia ona onisio tutuangia ia a fionga I a whiangainga ole a le mawhai e na whatanuina le tātou porkalame na I levang la fiafia. Nge kemi, kako wewa, ioi, singa kako pese wha solo I fure manu luo le nge a fiafi, po a ngā me whai.
singa ko pai fo ia o singa ko koesia o singa ko alaisa singa pankeke mafolfola po singa pankeke la pokopoko salangi singa koko Samoa umakuamua Sultol minuto tele tulaiva alofa tele moto mafuta pole tanto por clame ile nei fuvango la fiafi male to radio Samos Flima Iva tolu amo waino seulo polonga marchema Wama vai atu aso lele moa mafuta raua entu ila ufatu masani ngameana wilo aina Siciliana oh eva ile masina Seulo paloma walayona toela ona Ilo una watu ile la lele yo fofongo
tatina peoni o fia tutupo a whae aina si o tatu o turu Wale tu o noina leo a whole tupu o tupu Ai soi ai te whai upu Ai apo ane si o tatu o nganu Mana tu o whai le tawa e mama e si o na kolo Ele so sofua ole sami Sei lo mai anima no si ole matani O te nutele ea sei tu i ole petine ai Mama se amenga pea ta polo polo lima fata Samoa e mana tua o nai leo leo alai doa I le pui puina o tau wala la whana Ai a hoa tu susuena Aua e o soilo wita Ai ngalo ia o e lei o whipe a muro wena Awelo tofi e ua e ama fua matanu Me fua ma o sarona o koe o le puna le panona I leo leo e o Samoa Pei pei a o le nai noa na o tau tolai Leo tia whai mapine o si o tofi Ele so sofua ole sami Sei lo mai anima no si ole matani Au atunu kole ea sei tu i ole petine ai Mama se amenga pea ta polo polo i papatasi Whawhiwhianga ia mai le sunga ia pala whai pesa le penino tia whau. Peo ne li tanto por club ma le tautua le radio Samoa sfuli mai vitolu a moi le nei a fiafi. E na ua lua sfurma le 2 minute le ua te le iwa mana tua fo i le ua umona whailu antu. I le lem whainu whaitunu ino le tanto por club o le teimio filifilinga. Ia peo na iei au una le tua le nei a fiafi o do nisio tutu o noa. Ia ma tulanga peo na iei nei fufuanga whale kalesia. Ia ma fufuanga whale ainga i le nei a fiafi te fo i mali tanto por club le na. I le vaiaso a saulon a solulu. Maua nei reporti peo nei ile nei vaiaso ma le vaiaso na si mawai atu nei le tausa ilio se teini titis fulfitu tausanga mai le afia anga o le au waa i le tātou tunu o Samoa. Ia peo na iei nei videoclipi nei lunga le social media ma le upenga tawhailangi. Ia peo nei ile tātou o tunu. O le asona na file sa ua toi matamata toi le videoclipi le whaftai le tua le wotoe te maua ia stintiti le sa su e mai le lua le tolu vai aso saro pe lua il tolu aso tau sa ilia ile vai aso na si mavai atu nei ia e whaftai le tua le woto e fo ia tu ilona ainga ia mai te ilo fo inauto te le inisio tanto boi lo le story o le vaianga le na ia ma sila fia fo le tanto te nuu ia nei vaianga pe o nei ele nei soifuanga ma le nei vai teimi o tanto soifua ma o lai mai le ipaua ile i o se tūlanga po o le vaenga leo le ilo lo le tūpao tamaitai a mai se lava fo ia teini tila iti la lo sfulfitu sfulono sfulima tusanga ia pe o nei le tanto tunu o Samoa a pena fai tutonu nei New Zealand o le fo faisi to tele o la to le ilo lo ma to sa ilia ma maua pe o le anganga faftai nei le tu o le to maua lo maua pele le soifua
lo maua pea ia le tūlanga fwile le peo na iei tātou. Ai o le whalavilave lea po le tūlanga peo na ripotia mai lunga o social media ma lunga o tātou tala. Ia mal whaafonga le tātou atinu. E le tamaita ile sfulfitu tausanga. Ia le woto e momoli atu ilo na ainga. El tangata lava lea sa a vea whaamalosi. Ina iaso na se imawai atu nei. O le whaanonoanga la ia tea umala tilo atu iai le tala noa mai stama lea masalolo ntua finea na ina ia le tama. O le whaanonoanga la ia tea ufuilea o na o le tūlanga peo na wha me melo iai tātou mātua. E ala i whanau, a meise lava whanau teine. Meise lava whanau teine. O le si vaenga le tele ina avi i le whaamua tātou le saunga le mū. Ia o le tūlanga ia o na ialo ma whanau tamaitai. Le ngate tutono ni usila nei, au le tātou tenu o Samoa. O le mela fo le kele lope ka ke ika pika ke whaali i wane le whaafonga le tenu. Ina ua sau le tala. Le ua te momoli atu lava le tangata lea toi tuua le tonga vao mena ia piki na ile le teni titi. Ai o le leanga lao le tala. Mo wha leanga ina lona tino tulou. Ai ua ave le whale mai mo suenga a fo mai. Ia, e tau le masalo mia le na vaenga wai tasi al mafu anga ia lai ona ave le kupa le malo si le tupata mai. Tasi ale mafu anga na wai silfia. Ile mta upula le dei. Tu loa fio anga. Isa ili linga o la fio anga o le isa ma le fio anga o fale atiu. O lo iele ta vale lanu moana. Lea sa piki ina le tamaitai. Ma o le ta vale lanu moana fo ilea. Lea sa ia toi mamoli ina le teiri titi lea. Ma toi kolopu le mena piki ai. Ia, mainti uele tasi se ta vale lanu moana. Ale faa siusi unga o le tana le tama lea. O inala na tau maua mai eisi na to ama se mapu o lo umafau. Ile tala, o lea ua iate ila tau wata. Fafekai lea kua lea ua mawata. Ia ma ua faa ngā solo i eisi usuenga ali imalu o le malo. Ile mata upu lea. Peona utala no le teimu o sola. O mene yo alo po whanau tamaitai. E wha me melo iai mātua. Ina iai ule lei, ma ia ho o le lei le tausanga wha tapula aina. O le whai ainga, ia matu wha tasia le wha poiponga. O mea la le na e fia te lei mātua. Ai a whaina se ano tamaitai. I ngai o inga wha ke mongi ma wha ki Apollo wha pea. O inae whafangu mai ei ma whauwhaunga leanga, le ngatau le ainga patino i ele teni titi. I le fia, wai pauanga o le mea o le fia wha o lima. E le ngatala i le wha lavelave lea. Luas fulu tausanga, ua whale pui pui ese tama, ia na whaia foi tūlanga le mi ngau, ma whai ainga wha malosi tulou, ma lona lava a whawhine. Lua vai aso talo wailan sa ulutato New Zealand. E mafua mai lava i ko inga tausanga lea 5 onos fulu 5 tausanga. Pe o tausanga ia o kaka makukua o lea a fia i le soli nā tū la fono le nei o le vaha o ia malana whanau teine. A whanau teine i lano a le tausanga lea. E eisi anu tamaitai mai lava i le sfultasi tausanga. Lela na o faitau e le reporti ma anginga i lunga o tātou tala, pe o le aso ngā fua. Luas fulu tausanga e whapui o koe ngā keisia, e mai mau ele luas fulu tausanga. Kusa o ai leo langa a koe e whapui. Ina ia tau fia, ile 5 ke o tātou ia to ina. Tulau mai leo ko inga umai ami o valea. E oi. A mai se lava ila tongi, wa mai o kukai kodua, wa ko wava. Wala i onga kou sopo ia le vā, tā ua te leleo o ema malau whanau tine. Ua. O le tū le mi ngau, ma le tū le mawhauwhau, ma le tū whaki a polo, ua a fia ai o tō mawhauwhau. A mesia o kou ia ko inga fia whaile so le tū la whono le nei. Ana nafi fo ia i le fia fina o matamata i sitansi o podkalame.
Wha mai ai nei le mafutanga. Ia ale vaenga lea pupuanga te folea ave ia tamaiti. Ea afia I soli ngatu la fono. Ia male matanga luenga pe o nei ai le whaantala noanga. Se tase pot kalamero mata ia nafi. O maliu si teni titi lea. Mafua mai lava le soli tu la fono lea. O amionga matanga lato matua po lato tamai whai ati lato. Lera na maliu si tamai taile masala po sufitu suwalu tau sanga. Ia, ma he ai ma le lato por kalame. Lena sau noa I ele tamai tai minista o tinama tamai tai. Ile na foi por kalame mata ngofie. O ngofale mo mafau fau sole. O winga ia fa sa kangi wa fa upenga ina I tele mafau fango tamani. Sa ufa longo ini soli ngatu la fono I tamaiti fo I ele vaos fulu ono sulfitu tau sanga a afia ia le tupa teniti laiti. Au kausanga le kelenga fie whele vaenga lor kausanga leo le 5 ongo sfulu ongo 5. Le tele na afia le soli tula fono le nei. Sa si le penga ko wa ingi ka I o sa vavadi solo le au bale fai ko wa mionga na tulo le fa fonga le tunu. Kei ro foi ai o kupu ya ka ko sia ka koilo. A o le ma tele na tupu mai to tono le tanto tunu o Samoa. O winga faki a polongi ke lo la ka sa o botana suile tula fono le. Awangi ko limiting tau sanga fa pupui. Ku sa o le olanga ako. Te lo le maftanga le o le vao o e malau whanau tini. Tā ua te le maftanga le vale o e malau whanau tini. Ai awha pewa e le ngā whation tatali. Pengi ka I whaule whio isoro le awala. Kūrau le whaafonga le tunu. Ia la a whaia kuangi ngai o inga mata ngā o pula mai o na mata. O le kau lo ko mga o yo ko kai ko lua mo ko gava. A vai a kau ma ngumi le lo makua o le ngā lava. Wala le si me fai. Ia wa foi nga langonga maka nga fa penga ai koe fa tino yo to fa na utini po to alo tamai tai matanga tele. Matanga. A fa pela o le te fa fonga mai o ele stanga tele fa ia ele mau. Ko anga fai. Mai le ia le fai. Ele mau. Ele o iloa tu tangata ma. Ala sila le ku ila wa mi makanga e fai. Io. Tātou e malu ai tātou walu. Whanau teini, tamai tai. Ia la watu lau tala, whati tai. Tolu lau whanau teini. E eile si tini titi sa mai le vaenga lor so weka. Pea le tolu le whātau sanga taluai. Tui titi lua tau sanga o ia tea. Ona o le case so weka ma leo. Na mafu ai ona o le mawaina le tini titi lea. O le tala, e toi whaafoi Samoa, se ia au lia lona luas furu ma le tasi tau sanga. Ona toi au maile I New Zealand. O le alawa, lua o lua wha. O le haka ke whakarikari. Ai lo maua pia mātou so ta inga masia teni titi. Maile so weka. Na vai tama mai se isi o na anko malo na to lua. O le whaingala na whai ai. E peo le whaingal polonga. Mio. Wha o li mai lo le tinai si teni titi le na mafua I nao na avile so weka. A umanga avile ai nga konga, avile ai nga Samoa, avile ai nga Maori. Ia ua, mo ese le sisi umanga wa ave I isi nei titi. En, foi le wa mailo ia tea. O ina na nofo I lo le tini titi, o le toi fialu I seisi mea. I lau tilo la whaletama. Mo I lalo o ulima le wawa aingo teini tine. Whai I se ngaruenga le lei.
Ona lao le tu la fono. So weka leo ia po ila tu sa afia le vaenga le na mafua ina tu fa fo I lua tu sanga talua. E o mai le so o lo maua pef so ta inga malea lo le tatu tinu po le fo ti mai le moteli san la fai o le au le ta o le fio. Ai o lo ia fo inisi te ni ti lai ti lo ia tau fo le te mile nei. O te fie tausi o te fie va ai e pei lava o lau whanau. Au tilo atu la vaenga lea kaumpea I le vaenga lea whai e tātou I tangata mātutua. O no soi lo lea o lo te whanau no tele. O pei o tau e lo ni mātua. A mese lei kūpāle o kama. A wha pēr fo I whafonga maitina o lai loa ai lo matana lo wufonga. Awa kenga ngā inga le mele o le lei. Ia la vange lo fie fai ava ngai fai le me matanga. Tau tana lo fonga, tau tana lo ngutu, pe afa pe o leva na I loa, vaenga matanga ie fai e lo tu lua I le lua whanau teine. Ia, nei wha manatuna. O vaenga ie tutupu ma le tātu tunu o Samoa. Ma tau vale ai le tātu tunu o Samoa. Tau valea toi manu mana ia fio anga. Io lea a fia maise a fio anga leo Alisa. A fia meile a fio anga o fale atiu. Ia ailo ni a fio anga e masani on tutupu waini fale tonu whapea. E iaia kangaka kakaa. Kangaka lengi fai ai. Olo iai tu tonu ma fale anga mei tu tonu nu ma fio anga. Ole si tu le mana ia le lopo fese nu e te sau ai. E sau e fai me matanga ai tu tonu ni nu ma nei a fio anga tau vale ai. Pule ngā nu mamatai a miso nei ai. Whawhitaila. O leo o maua. Ia, waili mo leo. Le tu la fono. La vaenga le na. Isa mo la vaila so ana leila. Sa umata fo I se live se tasi fo io. O so woleva fo na ma ngā ruru e whatasi le nei ngā ruang. O lai mai sa mo ila so ana leila. Ma mai tau I naini ngā io inga matanga tele a malu al malo po le leo sa mo. So le kafio la e so le. Wole malu ile atunu. A ua faali ile malo vale. Alau tilo la le ngā io inga le leo le na fai. O la ngā io inga le sa kakaunga fai I le fo. I le melanga fufuso ia o ngā kaluengi. A le walu whatau nu ile no whanga fai tele. Me lo pisitanga te fai whatau ngai whasauni mo le lotu tamati. E alu koso whikaka isi ka māloi o ile. Le lupura le mafuanga. Esa police po oyo le malo. Malo le malo. O e malu ai tangata o le atunu. Menga linga ka o tuo malu o malo. Ai le o kou malu le malo. No. Whasa o le upu. O tou e malu ai le atunu. Mena linga lupe o tuo le malu o malo. Ai ko kele mamalu. Ia a mamalu o kou a mio vale. O tau e malu ai tangata o le atunu. Ai le o kou se ua le ofu lor konginga malo whaali lor malo vale. E le whaali so malo vale le konginga whaali o leo le malo Samoa. Whaali ei tū maanga Samoa. Ia o oe fo i malu ai le atunu. So sa sila. Ai ole vai kuloi ka meki sulu I kaule manga ia o solo malo fefeke malo vale fekaka I solo na inata miti mana inata ngata ole atunu. Olo ia la to ngaruenga malato ma tiute na tu fai. Solo ka va ai ku solo fekola inga mingar ka ngaka leo si ka malo le solo. Angoka ia o ka kanga ko se pankeke ai ko ngile. Io. So maka ukia. Ai ave vesia o ngai le fowele ai masele le kasi pe lu ka ke vai ku ye. E o mafusuanga o kama o isi kama ai le yo ku ingele le. Ya vai le vai ngalu tupu mai ni tatu tunu. A o le fa sa uni de talinga malo le tatu tunu. Ina I vai aso lu mana ini. O nei vai ngamo le silifio le tatu tunu le nei vai ngale fia tau ina ia.
update tu tātou sa pisi fia mga luenga le ni vaiaso ia matulanga pe wai me moni ia ai ngalue le isu te mi fo le alu le tele lungo le tātou social media ia matulanga pe ona iai le upenga te whailangi le tātou o nei la vai na o tili tila to isi kilipi lungo le tātou Facebook o lo tau sa ilia meseta mai titi sama lemo pe ia la fio ango falfa tulanga na pe ona iai whaitete fo ila tātou lana o Samoa ia te me le tau i le te me wha le tonu le tau. Ia baise lava ve o vai tafe ia ma sami a isi vai tafe so ta i le sami. E sa ua le vai kafe lea aru kongo le sami. O le alu la ngai ko kongo le sami. O le makua maka ukia le ave ma loloko ma le vaenga le na whai tete i tatu. E mise tatu lea ngai atu i nei New Zealand o se ta lia ma Amerika. A pe al wha lave leo te tau te tilo ti euro tupu mai. Ia tauna ia anga leile tua maua pea le file mu o le tua nei ainga ia o lo tupu mai ei nei whaalavlave au tātou iei le tātou tunuma tātou walo atu ma le tātou taringa malo ina o te lus fulu minute o na tāle o le itu laia se fulu anga tolo le tātou pokalame o lo whantu le tātou pokalame mo ilanto umalama pia mafuta mai lungo le tātou tautua a le Radio Samoa's Flima iwa tolu a moi le nei fuwanga ole a fiafi. Ole a e sola tu
Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whailava ta sa ilisa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Crazy Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau rolo a fitu whaiva na walu, whawhisili mo en po alofa. So whase fua. Whaauta o le whanau o le tofi mai le li, salamo sa lausu fitu whaupatonu. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu ta maiti o le neito sanga. Whaiha mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese, o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz, o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute, o le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa, o le ama wada whailonga. O te talan tau vanga le taimine nei, whangata video se las tofis fulo ki topa i le iwa le tai au, whailonga i le afro se fulu lue la waudi o le aso lava nga. Whamore bole, e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele loto maiti, mai le pulenga ma le au whaingaluenga ale Radio Samoa. Ua langolonga wina le wha moi moe le whanau mo le lotu ta maiti e company nei. Moana Rentals, Moana Connect, Ardash Travel, Te Vaisina Trust, e Mele Palamo mai le Loan Market. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono ni usila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo.
Mai fa fianga so fi floi mota to le nei fu vango le fiafi. Ya, eno te varu minuto na talo se fulu pele fa lili fa tele fata simai. Maria tele mano longa le deipo alfa tomnico. Malo la verso fu manuia fa tai fo ile mafuta mai le tanto por clame pe ona yai le nei fiafi lona solulu. Ya male tu le radio Samoa se fulu lima iva tolu amo. Ya fa pena foi Amelia Mikaele fa tai lava ya toto le taliaino le tanto por clame. Ya mafuta mai foi ya via foi le fa manusia au le tanto tutua. Maletina tu fuli fa tai le fa tasimaitina nga wang fa tai mo le sheino le tanto por clame ya bese foi la to na sheino le tanto por clame mo le tutua le nei fia lo fa tele mo to. Cecilia tunga mala ya me se pa anga pe masani ai. Paulisa le utolo tapasoa malor se fumanuia sikuru malor se fumanuia Emmanuel fatel fatasimai ya malto telo na ya tatu paanga Amelia te ava ya malo fatel fatasimai ile ne ya fiafi yone tamali lo fatu malor se fumanuia ngalwa file au pepe malor se fumanuia ya milanto umalava ya pe ona mau mai tanto por clame mai tanto tutua ile ne ya fiafi. Ya ma fa tano fa tu foi ma fa taya tu foi ya pola lo fa tu pol ma lole fa ta similita tu por clame le ya fiafi Amelia tu ama manuia foi ma longa leonga upu to muli mai mangele ya alo fa tu leonga upu manuia ma longa le po me se ya fanga sorino fe am ngwenga ya ole aso ata ya male fai ungo le neva yaso tanto por clame le na ngale leile tua mo le tanto tino pui mala via yo to umalama o ye ma longa le ya fiafi fa pena foi na e danga le leo le tua I fe am ngwenga ia ole aso ata fa nga solo tu foi ia inisi fufuanga pe ona ye tatou fa mangalo se fa matalanga ia ua le tau tamali I lo finangalo ia to ina e fale le tua fa mangalo mai le tou au ona sausi fudua seu felo I tatou I le aso falaile I le lo famleanga le leo le tua ia tele ni malolonga le fiafi fa soifuia